turagushimye muremyi wacu. Tunakushukuru baba yetu. Urakoze cyane kuturinda muri iri joro. Asante kwa kutulinda usiku wote huu. Waturinze inkuru mbi n'urundi rucantege. Umetulinda na kutuepushia mabaya yote. Wahaye abahungu n'abakobwa bawe kwiga. Umewapatia wana na binti zako kujifunza. Ubihimbarizwe. Jina lako lihimidiwe. Tugiye gukomeza kwiga. Tunataka tuendelee kujifunza. No mwijuru tuziga iteka ryose. Hata mbinguni tutajifunza milele. Uturinde kurambirwa tutaragera kucyo dushaka. Utulinde tusidhofike bila kufikia lengo. Byambaje mu izina rya Yesu. Tunaomba kupitia jina la Yesu. Tugiye kwigana gusa ibyo bita imiyaga itatu mu irembo ry'Isiyoni. Tunataka tujifunze upepo wa aina tatu katika lango la Sayuni. Kuko ari ikintu kigendanye n'ubuhanuzi ndavuga ibintu byinshi cyane. Kwa sababu ni vitu vinavyohusiana na unabii, tutasema mambo mengi sana. Kandi biraza koroha ariko reka duse n'abantu twibwira abantu abo turibo. Sasa kabla ya hayo tujitambulishe kwanza. Iri teraniro ni ry'abagorozi. Kusanyiko hili ni kusanyiko la wana matengenezo. Rikorera mu ishami ry'ivugurura n'ubugorozi. Wanaofanya kazi katika tawi la uamsho na matengenezo. Na abakozi ba saa 11. Ni watumishi wa saa 11. Na ngombwa ko ubutumwa bwabo ni marayika ukomeye wiyunga n'abamarayika batatu. Ujumbe wao ni marayika mwenye mamlaka kuu akiungamanisha na ujumbe wa marayika watatu. Bahamagarira ubutumwa butandukanye abapfu n'abanyabwenge bivuze ngo gushyira mu bikorwa ibyo wizera. Ujumbe huu unawaita watu wakubwa kwa wadogo wakihimizwa kuweka katika matendo yale wanayoyaamini. Icyo gituma yitwa marayika ukomeye no gushyira mu bikorwa ibyo wizera. Ndio sababu anaitwa malaika mwenye mamlaka kuu, ni kuweka katika matendo yale unayoyaamini. Bari saa 11 bivuze ngo ubutumwa bugiye kurangira, izuba rigiye kurenga. Ni watumishi wa saa 11, maana yake jua linataka kuzama. Naho imbaraga eshatu zibibi zigomba guhangana n'imbaraga eshatu z'ibyiza. Ni mahali ambapo nguvu tatu za maovu zinatakiwa kupambana na nguvu tatu za mema. Ibyahishuwe 16 umurongo wa 13 havuga imyuka itatu isa n'ibikeri. Ufunuo 16 mstari wa 13 panasema roho pepo tatu za uchafu. Yarangiza ariko zinazofanana na vyura. Iyo myuka itatu pepo hizo tatu gomba kurengera ikinyoma. Zinatakiwa zinatetea uongo, ikarengera icyumweru, zinatetea Jumapili, bigashigikira upagani, zinaunga mkono upagani. Ibyo byose rero ni imbaraga eshatu zigomba kubuza umuntu kuzamuka Siyoni. Hizo zote ni nguvu tatu zinazotaka kumzuia mtu asiende Sayuni. Noneho zigomba gukorera mu bantu. Sasa zinatumikia katikati ya watu. Abo zizakoreramo, wale ambao zitatumikia kati yao, turaza kubivugaho. Imbaraga ya data wa twese ni y'Umwana ni y'Umwuka wera. Nguvu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na abantu banyuzwe nuko bari. Ni watu ambao wameridhishwa na jinsi walivyo. Na abantu bafite kwizera nko kwa Yesu. Watu walio na imani ya Yesu. Na abantu bitondera amategeko y'Imana. Watu wanaozishika amri za Mungu. Ni Ibyahishuwe 14:12. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Atubwira ngo niho kwihangana kwabera kuri. Panatuambia ya kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Bitondera amategeko y'Imana. Hao wazishikao amri za Mungu. Bakagira kwizera nko kwa Yesu. Na kuwa na imani ya Yesu. Abo bantu, watu hao, izo mbaraga zimaze kubajyamo, nguvu hizo zitakapowaingia, zizashobora guhangana n'iriya myuka itatu isa n'ibikeri. Zitaweza kupambana na zile nguvu tatu zinazofanana na vyura. Uwariwe wese uraha cyangwa urahana. Yeyote aliyeko hapa au nje, yamayere y'iyo myuka itatu isa n'ibikeri ntawashobora kuyagwana nayo adafite izo mbaraga eshatu. Hawezi kupambana na ujanja wa zile nguvu tatu zinazofanana na vyura bila kuwa na zile nguvu tatu ambazo tumezitaja. Aba bantu basabwa gushobora guhangana n'izo mbaraga eshatu zisa n'ibikeri. Watu watakaoweza kupambana na zile nguvu tatu zinazofanana na vyura bagomba kuba bo ubwabo gusa barabanje kugirana amasezerano n'Imana. Wanatakiwa wawe wameshafanya ahadi yao na Mungu. Ayo masezerano bafitanye n'Imana, ahadi yao na Mungu, anyurira mu mubatizo. Inapitia katika ubatizo. Uwo mu mazina atatu. Ubatizo wenye majina matatu. Mu izina rya Data wa twese. Kwa jina la Baba. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina ry'Umwuka wera. Kwa jina la Roho Mtakatifu. Aya mazina atatu, majina haya matatu, afite impamvu y'umubatizo. Yana sababu ya ubatizo. Uwo mubatizo ntabwo ari kupfa kuyibiza mu mazi gusa. Ubatizo ule sio kuzamishwa kwenye maji tu. Nayo mazi afite ikigereranyo. Na yale maji ni mfano. No kwemera kuyajyamo bifite ikigereranyo. Kubali kuingia katika maji ni mfano. No kubatizwa muri buri zina bifite ikigereranyo. Kubatizwa katika kila jina vina maana yake. Bifite n'icyo bikorera nyirabyo iyabizi. Vina kitu vinavyokufanyia wewe unapokuwa umeelewa vizuri. Ukiva muri ayo mazi, unapoinuliwa kutoka kwenye yale maji, none usabwa gusezerana n'Imana
kwishyira ku gitambo ngo umukozi wayo unatakiwa kufanya ahadi na Mungu ili uwe mtumishi wake. binyuze mu mpano yaguhaye ngo uzayikoreshereze. Kupitia katika karama Mungu aliyokupa ili umtumikie. Akajagari kari mu isi none machafuko yaliyopo duniani n'abantu bakorera Imana itabatumye, watu wanaomtumikia Mungu bila kutumwa naye, bakayikorera iki itabatumye, wanamtumikia kwa kile ambacho hajawatuma, bagakoresha impano zitari zabo, wanatumia karama zisizokuwa za kwao. Ariko Imana yo lakini Mungu muri Matayo 25 katika Mathayo sura 25 umurongo wa 14 mstari wa 14 buri wese yahawe itaranto ingana nuko ashoboye. Kila mtu alipewa talanta inayolingana na jinsi anavyoweza. Harimo ihumure hakabamo n'iteka. Kuna faraja, kuna hukumu pia. Umuntu icyo azakora cyose kile ambacho kila mtu atafanya akoze nk'uko Imana yamutegetse, akifanya kama alivyoamriwa na Mungu, ntabwo azananirwa ibyo asabwa, hata shindwa mapashwa yake. Uzakora ibyo atatumwe, yule atakayetenda ambacho hajatumwa azazambya ntacyo yenda gutunganya ku isi, ataharibu hata tengeneza chochote. Bisaba ko abantu batareshyeshya ubushobozi. Inatakiwa watu wasilingane katika uwezo. Muri icyo gitabo cya Matayo 25 katika kitabu hicho cha Mathayo sura 25 umwe yahawe 5, mmoja alipewa talanta 5, undahere ko aramanuka ibyo bita guhananduka ajya ahabwa 2, mwingine kabisa kashushwa kapewa 2, undi aramanuka ahabwa 1, mwingine kashushwa kabisa kapewa 1. igitera gahinda basomyi, kinachowahuzunisha wasomaji, basomera kwiga badasomera kubwiriza gusa, wanaosomea kujifunza sio kusomea kuhubiri tu, nuko hawe bike ari nawe wabuze umubyizi. Ni kwa sababu yule aliyepewa kidogo ndiye aliyekosa kazi. Mbese ntibibabaje bagenzi b'Imana? Jamani, si jambo la kuhuzunisha? Murabona bitababaje? Si mnaona linahuzunisha? Kuhabwa ikivigito kandi akaba ari wowe uraza. Yule ambaye amepewa shamba dogo na ndiye shamba lake linaingia msitu. Birababaje cyane. Hiyo ni huzuni sana. Kubw'ibyo rero, kwa hiyo sasa bisaba gutekerezwaho neza. Inatakiwa ayafikiriwe vizuri. Muri Zaburi 50:15. Katika Zaburi sura ya 50 mstari wa 15. Aratubwira ngo nyambaze ku munsi w'amakuba no ku ibyago nzagukiza. Panasema uniite katika siku za shida nitakuokoa. Muri remereze nzagukiza. Hili neno mulipatie uzito, nitakuokoa. Nawe uzanshimisha. Nawe utanitukuza. Numara gukizwa, utakapokwisha kuokoka, watabaje Imana, utakapomlilia Mungu, wayitabaje, utakapomuita Mungu, uri mu makuba, ukiwa katika shida, uri no mu byago, ukiwa katika hatari, ukabona utabawe, ukiona Mungu amekuokoa, uziture gushimisha Imana, basi umtolee shukrani. Nase gushimisha Imana no gukora iki? Sasa kumshukuru Mungu ni vipi? Si ukubyina, sio kucheza. Ibyo ni ibyo Nyarwanda n'Abarundi. Au ni mambo ya Wanyarwanda na Warundi. Si ugucheza. Sio kucheza. Si iby'Abakongomani n'Abazungu n'abandi Banyafrika. Ya Wakongomani na Wazungu na Waafrika wengine. Ahubwo Imana yavuze icyayishimisha. Bali Mungu alisema kile kitakachomtukuza. Ni Mika 6:8. Ni Mika sura ya 6 mstari wa 8. Icyo umuntu yakora ngo abashimishira Imana. Kile ambacho mtu anaweza kakitenda na kumtukuza Mungu. Yewe mwana w'umuntu we. Yewe mwanadamu. Yakweretse ikizi cyari cyo. Mungu alikuonyesha tendo jema la kufanya. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Kile ambacho Bwana anataka kwako ni ugukora ibyo gukiranuka, kutenda haki, ni ukwicisha bugufi, ni kunyenyekea, no gukunda kubabarira na kupenda rehema. Ibyo ni by'Imana gushakaho. Hayo ndiyo Mungu anayotaka kwako. We gushakiriza, usitafutishe. Hari abantu bajya bahura niyo ngorane. Kuna watu wanakutana na shida hiyo. Mba mu bantu bajya bahura nawe cyane. Ninaishi na watu ambao wanakutana na shida hiyo sana. Jambura n'abantu bashaka kunezeza. Huwa nakutana na watu wanaotaka kunifurahisha bankunze, wakinipenda, ariko ntibambaza ibyo nkunda, lakini wasiniulize kile ninachokipenda. Bagakora ibyo bakunda, wanatenda kile wanachokipenda wao. Byaje kugera imbere yanjye bakabona njewe ntabikunze. Sasa vikifika mbele yangu wanaona vile vitu mimi sivipendi. Mbese ntibasigara bababaye? Je, si wanabaki na huzuni? Mwe kujya mubazima, mwe kujya muhimana ibyo mukunda. Sasa msimpatie Mungu kile mnachokipenda, ahubwo muje muyibaza ibyikunda, bali mumuulize anapenda nini. Niho uyinejeje, ndipo utakumemfurahisha. Icyo yagambiriye kuzayikorera, kile alichokusudia umfanyie, yaragipanze mu itaranto. Alishapanga katika talanta. None itaranto ni iki? Sasa talanta ni nini? Ni uburyo, ni namna, ni ubushobozi, ni uwezo, ni imikorere, ni utendaji Imana yakubitsemo, ambao Mungu alihifadhi ndani yako, isoko y'umunezero wa mugenzi wawe, iwe chemchemi ya furaha ya ndugu yako, izaba isoko y'umunezero wande, iwe chemchemi ya furaha ya ndugu yako. Icyo nicyo bita taranto. Hiyo ndicho kinachoitwa talanta. Kuyicukurira, kuchimba na kufukia ile talanta, bihwanye no kuba mu bukristo, buhwanye no kuvuga ngo ntacyo nzamarira abandi. Kuchimba na kufukia ile talanta maana yake ni kuishi ndani ya Ukristo na kusema ya kwamba nitaishi bila kuwa faida kwa wengine. Ubwo rero nibwira ko intango maze kuyizana. Nadhani mwanzo hapa umeshapatikana. Sigaje uduce tubiri muri iyo ntango. Nimebakiza sehemu mbili katika mwanzo huo. Iyi nteko yose ingana ityo. Sasa kusanyiko lote hili, katureba abantu bashaka kuzaja mu ijuru. Acha nione watu wanaohitaji kwenda mbinguni.
nanjye ndimo. na mimi nimo. Reka turebe abadashaka kurwana intambara ngo bazajeyo. Tuone wale wasiotaka kupigana vita eti waende mbinguni. Mwese murabuze. Wamekosekana. Katurebe baje bintu biyo bahuye n'intambara. Tuone wale wanaonungunika wanapokutana na vita. Baje iyo bahuye n'intambara bakinu. Wanapokutana na vita na kunungunika, tuone. Mubyihane. Mtubu. Timana mbabarira. Mseme Mungu nisamehe. Nemeye kuja mu ntambara yawe. Nimekubali kuingia katika vita yako. Satani afite ibintu 10. Shetani ana vitu 10 byo guhangana n'Imana. Vya kupambana na Mungu. Yaravuze ngo nange nzaba nk'Imana. Alisema nami nitakuwa kama Mungu. Nzicara ku musozi w'ikasikazi. Nitakaa katika mlima wa kaskazini. Musome Yesaya 14. Soma Isaya sura ya 14. Na Ezekieli 28. Na Ezekieli sura 28. Satani yarahize. Shetani ameapa ko nawe azaba nk'Imana. Ameapa kwamba naye atakuwa kama Mungu. Ntabwo nubwo ntabirangiza byose ariko reka mbivuge bimwe. Japo siwezi kumaliza yote, acha niseme machache. Igihe Imana ishaka kuyobora isi, wakati Mungu anataka kuiongoza dunia, Satani nawe ashaka kuyobora isi. Shetani naye anataka kuiongoza dunia. Imana ishaka kumvirwa, Mungu anataka kutiiwa, Satani nawe ashaka kumvirwa. na Shetani pia anataka kutiiwa. Imana yatumye Yesu ngo ayihagararire. Mungu alimtuma Yesu amwakilishe. Yarangiza Satani nawe yatumye papa. Shetani naye alituma papa. Ubwo ni umujuere ku wundi. Hivi ni mchezaji kwa mchezaji. Hari Imana, hapa kuna Mungu, hari Satani. hapa kuna Shetani. Abahagarikizi babo, wasimamizi wao, hari Yesu, kuna Yesu, hari Satani, hari papa. kuna papa. Hepfo chini hari umwuka wera, kuna Roho Mtakatifu. hari imyuka y'abadayimoni. Hapa kuna roho pepo za uchafu. Hari abamarayika bafasha bazara kwakiza. Kuna malaika wanaowasaidia watakao urithi wokovu. Hari abatagatifu n'izindi mbaraga zikorera mu byongorero ku bantu. Kuna watakatifu, pepo za watakatifu na mapepo wengine wanaowatendea kazi wanadamu. Imana yashyizeho ikimenyetso kizayiranga cyitwa Isabato. Mungu aliweka ishara yake kama siku ya Sabato. Satani yashyizeho icyumweru ngo kizubahirizwe na benshi. Shetani naye aliweka Jumapili kama alama itakayoheshimiwa na watu wengi. Imana iti ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Mungu alisema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Satani ati nanjye kinyoma cyanjye kizahataha. Shetani naye anasema uongo wangu utakuwa pale. Satani ati Imana iti nyabuna haba urukundo. Mungu anasema uwepo upendo. Atabanje bazarangwe n'urwango. Shetani naye anasema watu wangu watadhihirishwa na chuki. Yesu atabashaka kunkorera bose bazicishe bugufi. Yesu naye watakao nitumikia wanyenyekee wawe wanyenyekevu. Satani ati nyabuna bashaka kunkorera muzabyiganira isumbwe. Shetani naye anasema watenda kazi wangu ng'ang'anieni vyeo na heshima. Akurikiranye neza. Abanje muzabumwe. Mungu anasema watu wangu iweni mmoja na umoja. Yarangiza Satani ati nyabuna abanje muzatera umwiryane. Shetani naye anasema wafasi wangu muwe na vurugu na mafarakano. Mbese murukumva atari umujore kundi. Si mnasikia ni mchezaji kwa mwingine? Ikibazo kibabaje hagati yanje nawe. Shida iliyopo kati yangu na wewe ni ukorera bombo umunsi umwe. Ni kuwatumikia wote hao kwa mkupuo kwa muda mmoja. Ukaruhuka Sabato yiteguye. Unapumzika Sabato huku umejiandaa. Ukaja mu mirimo itararangira. Na unaingia katika shughuli na wakati Sabato haijaisha. Urabakoreye bombi. Utakume watumikia wote wawili. Ariko Imana ntabwo arishaka kwitegura. Lakini Mungu hataki kujiandaa. Nubwo arishaka kweza. Na hataki kutakasa. Ahubwo ishaka ko kuruhuka. Ndishaka kwitegura no kuruhuka, ahubwo ishaka kuyeza. Mungu hataki kupumzika na kujiandaa Sabato, bali anataka wewe ujiandae Sabato. Niba mwakurikiranye rero. Endapo mmefuata vizuri. Mukaba mwabonye ko ari mu rubuga. Na mukaona kwamba muko kwenye uwanja. Bigaragara neza ko abantu b'Imana bagomba kumenya neza ngo turwana uruhe. Inatakiwa watu wa Mungu wafahamu kwamba tupigane vita gani. Kandi namaze kureba umuntu ari kureba mu maso ariko wana mwese mushaka kurwana intambara nziza yo kwizera. Tena tukiwaangalia usoni inaonekana kwamba mnataka kupigana vita vizuri. Nta muntu wagorora atazi bigoramye. Hakuna mtu anayeweza kutengeneza bila kujua kitu hicho kilipinda wapi. Nta wagorora atazi yabivana ni yabijana. Hakuna mtu anayeweza kutengeneza bila kujua anavitoa wapi anavipeleka wapi. Yeremia 6:16. Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Haratubwira ngo panatuambia hivi. Mubarize inzira za kera. Yaulizeni mapito ya zamani. Aho inzira nziza yabiri. Mahali ambapo njia njema iko wapi? Kera hari inzira nyinshi. Ni kwamba njia zipo nyingi. Ariko uzabaririza inzira nziza. Lakini wewe ulizie mapito mazuri. Ari umunyuramo. Upite hapo hapo. Kubw'ibyo rero. Kwa hiyo sasa icyo cyari kini nari nsigaje. Hilo lilikuwa ni tawi lingine. Iyi mbaga inganirya. Kusanyiko lote hili yamaze kumanika amaboko yose kwishaka ijuru. Ambalo limeshanyosha mikono kwamba linataka mbingu. Ntabwo bishoboka. Haiwezekani. Niyo mpamvu hari abasigaye hakaba na Babuloni. Ndio sababu kuna masalio pia kuna Babeli. Muri abo nabo
hao nao bamara guhamagarwa baje hafi wanapokwisha kuitwa na kusogea karibu, hakabamwe inzira ngari n'inzira ifunganye, kuna njia pana na njia nyembamba. bamara kwigizwa hafi nabwo Akapofika katika njia ile, bamwe bakamera nko mu nzira, wengine wanakuwa kama njia bari mu iteraniro, wakiwa kanisani, abandi bakamera nko mu mahwa, wengine wanaota katika bari mu miiba iteraniro, wakiwa kanisani, abandi bakamera nko mu kukara, wengine wanaota katika mwamba bari mu materaniro, wakiwa katika kanisa, abandi bakamera nko mu butaka bwiza, wengine wanakuwa kama udongo mzuri bari mu materaniro, wakiwa kanisani. ubwo mpagarutse hano nk'umubibyi muri aka kanya, Narudi hapa kama vile mpanzi wa ubwo mbegu. ngiye gufata imbuto ntere, Nataka nichukue mbegu nipande. imitwe yanyira aho ngaho, Vichwa vyenu viko pale. umuntu arakira nk'uko ari, ntabwo ari bwakire nk'uko bivuzwe. Kila mmoja anapokea kama alivyo, hawezi kupokea kama unavyosema. Sinzi ko njyanye namwe, Sijui kwamba tuko pamoja. Katri yumvishije ko mvuze. Nataka nione watu ambao wameelewa jinsi ninavyosema. Mwese ngiye kubasomera ijambo ry'Imana. Nyote nataka niwasomee neno la Mungu. Natangiye no kuribasomera, Nimeanza pia kuwasomea. ariko buri wese arakira nk'uko ari. Lakini kila mmoja atapokea kama alivyo. None urakeka uruti, Sasa wewe unahisi wewe ni uko katika hali gani? uhereye none uzabyibaza. Kuanzia leo ujiulize. Abantu bameze nko mu nzira, Watu walioko kama njia, mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, katika kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya haba mu Kristo, Giswahili cyangwa mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza iwe cyangwa ni mu kwa Kinyarwanda, Kiswahili, Kiingereza, Kifransa au Kinyarwanda, mu kigwa cyitwa Umubibyi, kwenye sura inayoitwa Mpanzi, haratubwira ngo imbuto za mbere zaguye mu nzira. panatuambia ya kwamba mbegu za kwanza zilianguka Mu njiani. Gifaransa baravuze ngo izo mu nzira Katika Kifransa palisema ya kwamba mbegu zilizoanguka njiani nicyo bita auditeur distrait, n'umunyeshuri cyangwa se umwigishwa w'indangare. ni mwanafunzi mzubaifu anayezubaa. Ubu hari abakiryamye, Hivi tunapoongea kuna wengine bado wamelala baratanze amafaranga baje ahangaha, na walishatoa pesa na kuja hapa. hari abari kurekereza ku gikoni kandi badatetse, Kuna wengine wanazubaa kule jikoni na sio wapikaji. hari abari kwandika za message bandikira bagenzi babo kandi atari cyo cyabazanye, Kuna wengine wako wanaandika SMS wanawarushia ndugu zao na sicho kilichowaleta hari hapa. abari gukanda agasatsi ngo kuko bagashokoje Kuna neza, wengine wanafinya nyewele zao wasikie kwamba wamechana vizuri. hariho bari buve hano bahinduranyije imyenda inshuro 10 kugira Kuna- ngo nibura bamenye ko bafite imyenda, Kuna wengine watatoka hapa wamebadilisha nguo mara 10 ili ijulikane kwamba wana mavazi. hari abari kujya kuryama mu nzu itari iyabo bakaryama nabi ngo abandi be kuryama neza, Kuna wengine wanalala katika nyumba isiyo ya kwao, wanalala vibaya ili wengine wasilale vizuri. hari abari gusebanya ngo babahaye ibyo kurya bike kandi ntawe bazindukiye, Kuna wengine wanatoa lawama kwamba wamepewa chakula kidogo na huku hawajamtembelea yoyote kandi hapa. wenda hari n'igihe mu matorero yabo nta nkunga ye yashyizeho izamwakirira Tena ahangaha. yawezekana hakutoa mchango wowote itakayomsaidia hapa. Ni indangare, Je, huyo ni mzubaifu? ingo ndikubabaza, ni indangare nuko. Ni hivyo. Hari uwo ubona ukizerera mu nzira, Kuna mwingine kwa sasa hivi anatangatanga yagiye njiani, gushaka za mitiyu, ameenda kutafuta salio, undi yagiye gushaka umuti wo koza amenyo, mwingine ameenda kutafuta dawa ya meno. ntabwo azi ko ibyego byatangiye ngo amenye ko biri kumucika. Hajui kwamba masomo yako yanaendelea na yanampita. Indangare Huyo ni mzubaifu kabisa, amezubaa. rero ku bw'ibyo Sasa kwa hiyo bagira inyoni. kuna ndege. Bwa mbere izo nyoni zizanwa nuko ari iki? Ari indangare. Ndege. Kwa hiyo ndege wanaletwa na kwa sababu wale watu wamezubaa. Bwa mbere Kwanza, ngo aho bicaye bibera mu nshinga y'isi. mahali walipokaa wanakuwa katika miradi ya duniani. Cya kabiri, Pili, bakunda kunegura. wanapenda kukejeli. Cya gatatu, Tatu, ngo bahinyura imyifatire n'imivugire y'ababigishaga. wanalaumu mienendo ya walimu wao. Ibyo niyo bise ngo ni inyoni. Izo nizo nyoni. Hizo ndizo ndege zinazokuja kudonoa zile mbegu. Zitegura ibyo bakarangiza kwiga kera ibyo bize byagize bite? Wanamaliza somo na huku yale waliojifunza yote yameshaondoka. Izo kukara. Mbegu zilizoanguka kwenye mwamba. Ubwo ndiko asomera icyo gitabo. Niko nasoma kitabu kile. Murabona ko imyaka ngezemo. Unaona miaka nilionayo. Nta shema nabona mu kinyoma. Siwezi kupata heshima katika uongo. Ahubwo ishema ryose riri mu kuri. Bali heshima yote imo katika ukweli. Ibyo ndiko babwira muzabisoma ubwo aho ngaho ndiko. Hayo ninayowaambia yameandikwa. Noneho kubw'ibyo. Sasa kwa hiyo abo mu kukara wale watu wanaofananishwa na mbegu zilizoanguka kwenye mwamba, pana udongo kidogo. Yarangiza bariko buri hejuru yibuye. Lakini udongo ule uko juu ya mwamba. Ravuze ngo ina maana kwamba abo bantu bameze batyo, watu wa namna hiyo, ngo sesoreze converti, na abantu binjiye mu butumwa ariko badahindutse. Ni watu walioingia katika ujumbe lakini walikataa kubadilika. Bariga
wanajifunza. mumva ko bababwira abadive Wanaweza wakafurahia kusikia Waadventista wakiongelewa na mambo ya Jumapili, bakavuga papa, wanakimsema papa, bakavuga Illuminati, wakisema mambo ya Illuminati. utwo tuntu twose tuvuga abandi nitwo bakunda. Hayo mambo yanayowaongelea wengine wanayapenda sana, ubutumwa bakosora ntabwo banezeza, lakini ujumbe unaowakosoa hawautaki. ngo bashaka ibintu bibiri, wanahitaji vitu viwili. binjiye mu butumwa, waliingia katika ujumbe, ngo bubakize ingorane ariko bwe kubakiza ibyaho. Mbese baje basenga bati imvura kera, wao wanataka kuomba mvua. Mwihangane ubwo twahuriye hano turi amahanga, uyu mugani we kubagora. Vumilieni kwa vile tumekusanyika hapa tukiwa watu kutoka nchi mbalimbali, msitatizwe. Iyo umutima uteye nabi, moyo unapodunda vibaya, injereri zivuga mu matwi, makengere hulia masikioni. Mbese uko umutima uteye amatwi arabivuga. Jinsi moyo unapopiga masikio yanarudia. Noneho iyo kera babaga muri kino gihugu injereri zivuza mu matwi niko bazita. Sasa katika nchi hii makengele hayo yalipokuwa yanapiga masikioni, bajaga bakubita ku matwi barike bati, walikuwa wanapiga masikioni kwamba bati induru i Burundi ni Bunyabungu, kwamba kelele Burundi na katika nchi zingine. Mbese bya kugera Rwanda. Hapo sasa walikuwa ni watu wa huko waliokuwa nasema hivyo. Ati induru ibusakaza tako. Sasa makelele huko kwingine mbali, bari batari basakaza amategura nkuko nguko. Ariko lakini hari abantu benshi baza muri ubutumwa, kuna watu wengi wanaoingia katika ujumbe huu, bashaka kwa abandi bakosoka bo badakosotse, wanaohitaji wengine wakosolewe lakini wao wasikosolewe, bifuza ko ibi by'abandi bivugwa ariko ibyabo bitavuzwe, wanahitaji maovu yao yasemwe lakini maovu ya wengine yasisemwe, bashaka ngo ingorane zigera handi ariko ze kubageraho, wanahitaji matatizo yawafikie wengine wao yasiyawafikie, bashaka kwa abandi bera abo badakiza ibyaho, wanahitaji wengine wawe watakatifu lakini wao binafsi wasitakasike. abo nibo bagereranywa no gukara, hao ndio wanaofananishwa na mbegu zilizopandwa kwenye mwamba. iyo bagezweho n'ingorane, wanapokutana na matatizo bahera ko bakanamura, basi wanarudi nyuma, nabo kukara. hao ndio wa kwenye mwamba. Mu mahwa, katika miiba nao haravugwa, napo pameandikwa. Kubakunda Biblia, wale wanaoipenda Biblia, ngo ndigusobanura Luka 8. hivi ninafafanua Luka sura ya 8, kuko ne harimo umugani w'umubibyi, kwa sababu hapo ndipo kuna mfano wa mpanzi. Noneho kubw'ibyo, kwa hiyo ni imbuto zaguye mu mahwa, mbegu zilizoanguka kwenye miiba, na icyo bita suicide siècle, na abantu bagendana n'amaganya y'igihe, ni watu wanaokwenda na manunguniko ya masumbufu ya maisha haya. iyo bavuze ngo n'amaganya y'igihe, masumbufu ya maisha haya, woba wariye, wewe umepata chakula, woba wanyoye, umepata kinywaji, woba wambaye, umepata mavazi, n'abawe bahaze, na watu wako wameshiba, ariko n'umuntu ukarara ugaramye n'ubone impagara zikwisha mu bwenge, lakini unalala tongo macho ukiwa na wasiwasi ya maisha, bitewe n'amaganya y'igihe, kwa sababu ya masumbufu ya maisha haya. Amabati akomeye nzayabona ryari, mabati mazuri nitayapata lini? ukarara ugaramye kandi zitavuye, unalala ukiwa tongo macho na wakati nyumba haijavuja hata siku moja. Intebe ngizo kwa runaka nzazibona ryari, vile viti vya fulani nitavipata namna gani? kandi uticaye ku intirano, na hujakaa kwenye kiti ulichokiazima bali ni chako. ari amashono nzayageraho ryari, nitapata vile vitu vya fulani lini? kandi wowe wambaye udashaje kandi utacitse, na wewe mavazi yako ni mazuri na hajachanika. yarangiza umwana wanje aziga nkariya, sasa mtoto atajifunza lini? kandi aho umwana atabuze ishuri, kweli huku mtoto hajakosa kusoma, yuko shuleni. Ile anzu yangiza ubakwa nk'iyari runaka ryari, hivi nyumba yangu itajengwa kama ile ya fulani lini? kandi dashaje, na huku nyumba yako haijazeeka. ayo ni amaganya y'igihe, hayo ni masumbufu ya maisha, bayita icyo bita suicide siècle, na amaganya y'igihe, ni masumbufu ya maisha ya ibyo bita ngo na amaganya y'isi. hayo ndiyo masumbufu ya dunia. Ntabwo ari amaganya yawe ko nturwaye, sio masumbufu yako kwa sababu wewe si saa yawe kuko inzu ntishaje, sio ya kwako kwa sababu nyumba haijazeeka, saa yawe kuko intebe ntiyacitse, sio ya kwako kwa sababu kiti hakijavunjika, saa yawe ko imyenda ntibayibye, sio ya kwako kwa sababu hawajakuibia nguo, saa yawe ko ntiwaburaye, sio ya kwako kwa sababu haujalala njaa, kuko kuri ayo ngayo yawe, kwa sababu kwa masumbufu yako. Matayo 6, Mathayo sura ya 6, aranditswe ngo naso mu ijuru ziko namwe mu bikennye, inasema ya kwamba hata baba yenu wa mbinguni anajua kwamba hayo naso wahehe, na baba yenu wa mbinguni aziko namwe mugize mute, anajua ya kwamba mmeyakosa. Mbese wumvishije umwana ari kugaragurika nijoro mu buriri, je, aliyesikia mtoto akijigaragaza katika kitanda usiku akamubaza ati nibiki wa mwana we kutasinzira, akimuuliza mtoto mbona haujasinzia? Ndi kwibaza uko iyo tuzarya bikanyobera, kisha mtoto anakujibu kwamba ninafikiria tutakachokula kinanisumbua, ndi kwibaza uko tuziga bikanyobera, ninafikiria namna tutakavyojifunza inanisumbua. Wamubwira ngo wabyaye umwana ufite ubwenge cyangwa wamubwira ngo sinzira huramura nta kibazo, unaweza kumwambia mtoto hauna akili, au unaweza kumwambia lala hakuna shida.
kubitewe nuko ari umwana wawe uramuteganyiriza. Kwa sababu we ni mtoto wako, unamwandalia mambo ya wakati ujao. Kurya no kunywa no kwambara data wa twese aziko natwe tubikennye. Kula na kunywa na kuvaa, baba yetu anajua kwamba hata sisi tunavikosa. Hari abantu batazi gucuruza neza. Kuna watu wasiojua kufanya biashara vizuri. Nta gucuruza kwiza kwisi. Hakuna biashara nzuri duniani nko kucuruza uwumviye Imana. Kama vile biashara ya kumtii Mungu. Imigani 22:4. Mithali sura 22 mstari wa 4. Haranditse ngo uwicisha bugufa ko bahuiteka. Panasema mnyenyekevu anayemtii Bwana, ingororano ye, thawabu yake ni cyubahiro, ni heshima, ni ubukire, ni utajiri, ni ubugingo, ni uzima. Abikuye he? Anavitoa wapi? Abikuye mu kumvira Imana. Anavitoa katika kumtii Mungu. None se biraza bite? Sasa inakuwaje kugira ngo umuntu abigenza atyo? Ili mtu awe hivyo, harimo ikintu gikomeye cyane. Kuna kitu kikubwa sana. Usigase, yule anayemwacha cyangwa nyina au mama cyangwa umugore we au mke wake cyangwa umurima au shamba cyangwa abana au watoto kubwanje kwa ajili yangu, muri ubu bugingo katika maisha haya azabigarurirwa inshuro 100, atazidishiwa mara 100, no mu bugingo bw'ahazaza, hata katika wakati ujao azahabwa ubugingo buhoraho, atapewa uzima wa milele. Katureba bafite amaduka 100 hano. Nataka niwaone walio na maduka 100 hapa. Maduka 100. Abagerageje gukira bakagira inka ntawe ndi kubona urahana uragira ku nk'ijana. Hapa miongoni nyote mlioko hapa sijamuona mtu aliye na ng'ombe 100. Abiza amashuri ntabafite doctora nibura nk'eshatu. Walio soma hawana degree 3. Umwirabura we ni yumuhaye imwe gusa uyisanga yamushajije. Mwafrika mwenyewe akipewa degree 1, yani unamkuta ameruka huko. Ukagira ngo kuyibona no kugira amafaranga, ntamenye ko ariho abakire bayafite kandi batayigira. Yani anafikiri kupata ile degree ndio kupata pesa, asijue ya kwamba kuna matajiri wakubwa ambao wana pesa nyingi bila kuwa na ile degree. Kwemera guhagira ibyuharangwa Imana ihabwa icyubahiro, kukubali kuacha vitu fulani ili umtukuze Mungu, muri ubu bugingo bihesha amahirwe inshuro 100. Katika maisha haya vinakupatia faida ya mara 100, kandi bigatanga icyizere na inakuletea matumaini cy'ubugingo buhoraho ya uzima wa milele. Mbese ntimuri kumva kubisikana n'Imana ugiye mu byayo nayigiye mu byawe ntiyakurusha umubyizi? Je, kupishana na Mungu ukienda kumtumikia na yeye akija kukutumikia, si Mungu atakuzidi kufanya kazi kubwa? Mugende mu bisengere, nendeni mkaliombee jambo hili, mubisikane nayo, mpishane na Mungu, ije mu byanyu, yeye aingie katika kazi zenu, namwe muje mu byayo, nanyi muingie katika kazi zake. Nimugaruka mtakaporudi muzasanga ibyanyu byari kubyinshuro nyinshi, mtakuta vitu vyenu vimejizidisha mara nyingi. Kubera iki? Kwa sababu gani? Hari impamvu. Kuna sababu. Mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, katika kitabu cha Message to Young People, page ya 27, ukurasa wa 27, mu ngingo ivuga ngo kwirundurira mu Mana byuzuye, katika sura inayosema kujitoa kwa Mungu kikamilifu, ivuga ngo abandon complet, kujitoa kikamilifu. Aranditse hagira hati, pamesema hivi: itaranto twahaye Imana zizikuba inshuro nyinshi, talanta tulizopewa na Mungu zitajizidisha mara nyingi, bizahinahina ibibazo n'ingorane byo muri ubuzima bigera ku 1000. Atafupisha matatizo na shida za maisha haya zinazolingana na 1000. ngo tuzanyura mu irindagiza ry'umwijima bibi no mu ngorane kandi tugere ku cyambo. Noneho kubw'ibyo, sasa kwa hiyo aba bantu rero barundukira mu byabo gusa, watu hawa wanaojitoa katika mambo yao tu, bameze ubwibyo biga byose, yale yote wanaojifunza bigwa mu mahwa, yanaanguka katika miiba. Amahwa ni ibyabo, miiba ni mambo yao, na maganya yabyo, ni masumbufu yao. Noneho bahura n'ingorane enye, wanakutana na matatizo mane. muri icyo gitabo cy'imigani ya Kristo, katika kitabu hicho cha Christ Object Lessons, batangira kujya mu byabo bakabura kanya ko gusoma ijambo ry'Imana, wanatumika katika kazi zao mpaka wanakoswa muda wa kusoma neno la Mungu. Igihe babibara bakabura umwanya wo gusenga, wanapokuwa katika mahesabu ya mali zao wanakoswa muda wa kuomba. Igihe bari kubibika bakabura umwanya wo kwibaza ku by'Imana, wanapokuwa wanavihifadhi wanakoswa muda wa kutafakari mambo ya Mungu. Igihe cyo kongera inyungu bakabura uko bakorera Imana, wanapoongeza faida wanakoswa muda wa kumtumikia Mungu. Ubwo ibyacu twarangaye, sisi tunapozuba byatubuza gusoma ijambo ry'Imana, tunaweza tukakoswa kusoma neno la Mungu, bikatubuza gusenga, vinatuzuia kuomba, bikatubuza icyo bita kwibaza ku by'Imana, vinatuzuia kutafakari mambo ya Mungu, bikatubuza gukorera Imana, vinatuzuia tusimtumikie Mungu. Ubwo ibyo twizera byose, yale yote tunayoamini, bikabura umusaruro, vinakoswa mavuno. ubwo amahwa
miiba akaba n'isi. basi inaota. Ni iki cyatumye nshaka kubabwira uyu mugani? Kitu gani kimesababisha niwaambie mfano huu? Umubibyi wahagurutse akabafata imbuto akabiba. Mpanzi aliyeondoka na kupanda mbegu, akabiba mu mirima 4, na kupanda katika mashamba 4, agasarura muri umwe, na kuvuna katika shamba moja. Yarejeje? Je, alipata mavuno mengi? Yarejeje? Alipata mavuno mengi? Yararumije? Au mazao yaliduma? Ni igiti ki cyatumye Yesu acuye umugeni mu ntangiro y'ibihe? Kwa sababu gani Yesu aliweka mithali hii, mfano huu katika mwanzo wa kazi yake? Yashaka guteguza bigisha n'abizera. Alitaka kuandaa wanafunzi na washiriki impamvu zizatuma habisubira nyuma rinini mu ntambwe y'isarura. Sababu itakayotokea ilete kurudi nyuma watu wengi katika mwisho wa mavuno. Sinzi ko munyumvishije. Sijui kwamba mumeelewa hapo. Ntabwo ari mu gihe cye. Sio katika wakati wake. Ntabwo ari mu gihe cy'abagorozi. Sio wakati wa matengenezo. Si mu gihe cy'abakozi ba saa 9. Sio wakati wa watendakazi wa saa 9. Ahubwo saa 11. Bali kwenye saa 11. Muri ako kanya abo mu nzira inyoni zizabitoragura. Kwa wakati huo wale waliopandwa njiani ndege watadonoa. Baba Kristo ariko batagira umusaruro. Walikuwa ni Wakristo wasiokuwa na mavuno. Abo kukara bizahera ko ingorane zibakure mu by'Imana. Wale wa kwenye mwamba matatizo yatawaondoa katika mambo ya Mungu. Bitewe nuko batakiza ibyaha. Kwa sababu hawajapona dhambi. Amajyambere y'isi, maendeleo ya dunia, azatera benshi amaganya bawurukorera Imana yabo. Yatawafanya wengi waendelee kusumbuka wakoswe namna ya kumtumikia Mungu. Imana izasigara ifite icyizere kimwe. Mungu atakuwa na tumaini moja tu. Ni kwa mu butaka bwiza. Ni kwa wale waliopandwa kwenye udongo mzuri. Katire abashaka kwa mu butaka bwiza. Tuone wale wanaohitaji kuwa katika udongo mzuri. Ubwo nukwihana uko waruri. Ni kutubu namna ulivyo. Mwe kushira amaboko hejuru gusa. Msiweke mikono juu tu. Ubibwiye Nyagasani. Umemwambia Baba. Yewe njya mbwira n'abantu nti. Huwa nawaambia watu kwamba. Igihe bakubwiye ngo shira akaboko hejuru. Wanapokuambia weka mkono juu. Wita kurimo. Jambo hilo kalifanya bila kutoka moyoni. Uje ugatunga ubikubwiye. Uwe unamnyoshia basi yule ambaye amekwambia. Tago munyumvishije. Sijui kwamba mmenielewa hapo. Mwumvishije? Mumeelewa? Nushira akaboko hejuru atari byo gusubiza. Utakapoweka mkono juu bila kujibu vizuri, ukantunge, basi uninyoshee mimi. Kuko iyo ugize utya, kwa sababu unaponyosha kule, ububwiye ibikurenza aribyo byitwa ishobora byose. Basi unamwambia Mungu. Rero kubw'ibyo. Kwa hiyo, ntabwo mbabere yo kwahahamura. Sio kwamba ninataka kuwachanganya. Ahubwo kwa kubereka neza ko. Bali ninaonyesha vizuri kwamba abantu baziri banga ryo mu gihe cy'umusaruro. Watu wanaojua siri hii ya wakati wa mavuno, ntabwo bajya bahungabanywa n'isubiranyuma ry'uwamaze kumenya ukuri akakunanirwa. Hawawezi kutikiswa na mtu aliyejua ukweli hatimaye akarudi nyuma. Yesu ari kugaburira abantu 5,000. Yesu alipowagawia chakula watu 5,000, yarabagaburiye, aliwagawia kesho, kama kesho baza kumushaka, wakarudi kumtafuta. Akoresha imvugo itari mu bupfura, akaongea usemi ambao hauna adabu au ungwana. Bati twari twakubuze. Wakamwambia, mwalimu, tulikuwa tumekukosa. Na warabareba, naye akawaangalia, ati singe mwashakaga. Akasema, hamuja nitafuta mimi. Ni byo kurya mwariye mugahaga. Ni kwa sababu mulikura na kushiba. Umuntu wakugaburiye none ejo akakubwira atyo abakubwiye neza. Sasa mtu ambaye leo amekugawia chakula, hatimaye kesho anakujibu hivyo, amekuwa amekujibu vizuri. Yarababwiye neza. Je, alikuwa amewajibu vizuri? Ibyo yabivuze muri Yohana 6. Hayo aliyasema katika kitabu cha Yohana sura ya 6. Ngo muri ako kanya, ni kwamba katika muda huo, wowe uratugaburira umunsi umwe. Wewe unatugawia chakula siku moja. Yarangiza ukaya kubitucyurira. Kisha unakuja kutukejeli kwa chakula kile. Mose yagaburiye basokuruza mu butayu. Musa aliwagawia chakula babu zetu katika jangwa. Bazi gihamya? Si wanajua andiko? Bari bahari igihe Mose yagaburaga? Je, Musa alipogawa chakula walikuwepo? Kuko batari bahari. Kwa sababu hawakuwepo muda ule, bavuze bitari byo. Waliyasema yasiyokuwa yenyewe. Mose wabahaye mano. Eti Musa ndiye aliyewapatia mana. Koko wabaza Mose niwe watanze mano? Sasa tukimuuliza Musa ndiye alitoa mana? Ariko kuko bari kuvuga inkuru batazi bavuze n'ibitari. Lakini kwa sababu wanaongea habari wasioijua wamekosea pia. Ntabwo bazi ko muri ya myaka 40 Yesu ari wabahaye uwo mutsima. Hawajajua ya kwamba katika miaka ile 40 Yesu ndiye aliyetoa mkate ule wa mana. Kwanza twereke imirimo, nibura uko ibirabo nibyo byatuzanye, twereke imirimo y'Imana tuyikore. Kwanza wakamuuliza Yesu, endapo unafikiri kwamba ndicho kimetuleta, tuonyeshe kazi za Mungu tuzitende. Abaroha mu mvugo isobetse. Akawaingia katika usemi wenye utata. Imirimo y'Imana ngiyi. Akasema kazi za Mungu ndizo hizi. Ni mwizero uwo yatumye. Mumwamini
kumwamini aliyemtuma. bivuze ngo nta wizeye urana n'igiki Imana imushakaho. Maana yake ni kwamba hakuna anayeamini anayeweza kushindwa kile kandi ambacho Mungu utizera anataka. no gusenga apfukamye biramunanira. Na yule asiyeamini hata kuomba mesujudu Kugeza inamsumbua. ubwo n'ingamiya zo kwa Aburahamu zimurusha gupfukama. Kiasi kwamba na ngamia za Ibrahimu zinamzidi kupiga magoti. Bitewe nuko atizeye. Kwa sababu hajaamini. Ntabwo ari gupfa gupfukama gusa. Sio kupiga magoti tu. Ahubwo iyo dupfukamye, bali tunapopiga magoti tuba tubwiye Imana ngo tunamwambia Mungu kwamba niyo duhagaze, hata tujaposimama, niyo tugenda, hata tunapotembea, turinanirwa ukadutabara. tunashindwa na wewe unatusaidia. Noneho sasa tuje tukwereka ko nta nicyo twimariye. Tunakuja mbele zako tukikuonyesha kwamba tabara nk'Imana yacu. Tusaidie kama Mungu wetu. Igice cya mbere cy'iki kibwiriza gifite ibice bitatu. Ndangije cya mbere. Sehemu ya kwanza ya hubiri hili sehemu ya tatu ambayo inahubiri hili. Reka rero nje mu gice cya kabiri. Acha niingie katika sehemu ya pili. Niho ngiye muri ya miyaga rero. Ndipo nataka nieleze zile pepo sasa. Iyi miyaga ni itatu. Zile pepo tatu. Iyi miyaga ngiye kuvuga, zile pepo ninazotaka kuzisema, ni miyaga igomba guhungabanya b'Imana inyuriye mu rwego rwa imitegekere y'isi. Ni pepo ambazo zinataka kutikisa watu wa Mungu kupitia utawala wa dunia. Ni Danieli 7. Ni Danieli sura ya 7. Ni miyaga y'ibibazo. Ni pepo za shida ijaniranye n'ibyisuka ku muntu ku giti cye, zinazoelekeana na vitu vinavyo mwangukia mwanadamu kwa upande wake, yihariye adasangira n'abandi, upande wake bila kuchangia na wengine. Ni Matayo 7:24. Ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Ni miyaga y'inyigisho. Ni pepo za mafundisho ivuguruza, zinazopinga, irwanya n'ihangana, zinazopinga na kupingana, inyuranyije nuko Imana ishaka mu minsi y'imperuka, tofauti na jinsi Mungu anavyotaka katika siku hizi za mwisho. Na Efeso 4 uhere ku murongo wa 14 11 kugeza 15. Ni wa Efeso sura ya 4 mstari wa 11 hadi 15. Iyi miyaga yitambitse mu ntango y'umusozi wa pepo hizi zimejikita mwanzoni mwa mlima wa Sayuni. Sinzi ko njyange na turacyari kumwe. Je, bado tuko pamoja? Turacyari kumwe. Tuko pamoja. Ni miyaga igiye kubuza abantu kuzamuka iki. Ni pepo ambazo zinataka kuwazuia watu kuingia katika mlima wa Sayuni. Ku musozi Siyoni, katika mlima Sayuni, hari mu byahishuwe 14, ni Ufunuo sura ya 14, kugera ku murongo wa mbere, kuanzia mstari wa kwanza kugeza 5 mpaka mstari wa 5. Ndagira ngo hagira umusore uzasoma yihuta. Nataka mtu mmoja asome hapa haraka haraka. Nagerageje kuvuga, nimejaribu kusema, nagerageje mwihangane, mvumilie. Hari aho ndi bugere ngasoma, kuna sehemu nyingine nafika na kusoma, ariko buriya hari impamvu yatumye mvuga byinshi mu mutwe, lakini kuna sababu iliyonifanya niseme mengi kichwani. Mbo ntihari harwara kichwani, bado pako safi. Izi mvi ziri hejuru gusa, hizi mvi ziko juu tu, naho imbere rwose ni hatoto, lakini kwa ndani pana uchanga. Ndibuka, ninakumbuka. Ndeka rero sinzi niba yabonetse. Uyu soma, huyu anayesoma, ni umurongo wa mbere ageze 5. Sura Ibyashuwe 14. Ufunuo sura ya 14. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvishe ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na babakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babanta 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacyunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Kisha nikaona natazama juu ya mlima Sayuni, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi
wakipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wenye uhai wane na wale wazee. Wala hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 na walinunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni mabikira. Hao ndio wamfuatao mwana-kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na mwana-kondoo. Na katika vinywa vyao hakukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Ahangaha murahakurikiranye neza. Hapa mmefuata vizuri. Ubu abasoma ibitabo, wale wanaosoma vitabu, igice cya 14 cy'ibyahishuwe kiravangavanze. Sura ya 14 ya Ufunuo kuna mambo mengi yamechanganywa pamoja. Amagambo ategura bari abantu ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Maneno yanayo waanda wale watu ni ujumbe wa malaika watatu. Uhereye ku murongo wa 6 kugeza 12. Kuanzia mstari wa 16 wa 6 kugeza 13 mpaka mstari wa 13. Noneho sasa iyo bamaze gutegurwa n'ubwo butumwa, wanapokuwa wameandaliwa na ujumbe huu, bagaragara bari ku musozi Siyoni, wanadhihirika wakiwa katika mlima Sayuni. Mubare bari Yesu abanza kubatanga ku musozi Siyoni. Yesu anawatoa katika mlima Sayuni, bakamukurikira ari umubare wuzuye, wanamfuata wakiwa idadi kubwa, bakaza bafite izina ry'Imana n'irya Yesu mu bwenge bwabo, wanakuja wakiwa na jina la Yesu na la Mungu katika akili yao, bakaririmba indirimbo abandi badashobora kuririmbaho, wanaimba wimbo ambao wengine hawawezi kuuimba, bakawumuganura ku Mana, wanakuwa malimbuko kwa Mungu. Muri bo ntabwo bajya banduzwa n'abagore, wao hawatiwi unajisi na wanawake, nta n'ikinyoma kiboneka mu kanwa kao, hawawezi kusema uongo ndani ya midomo yao. Yewe ni umuganura ku Mana, hawa kabisa ni malimbuko kwa Mungu. Yule ni ijambo rikomeye, hilo ni neno kuu sana. Nibo bantu bitwa umusogongero, ndio watu wa kwanza wanaoitwa muonjo. Mbese Imana izagera ku bandi ibanje kunezererwa nabo gusa. Mungu atawafikia wengine akifurahishwa kwanza na hao. Abantu baratangaje, hao watu ni wa kustaajabisha. Ntabwo babayeho, hawajaishi, bagomba gutegurwa, wanatakiwa kuandaliwa. Reka turebe, acha tuangalie. Umuntu wese wumva kavuga ati icyampa, mtu yeyote anayeweza kusema kwamba Mungu akinijalia kazaba muri abo bantu, na mimi niwe miongoni mwa wale watu, Imana izabibafasha. Mungu awasaidie. Noneho mwemera intambara rero, sasa mkubali vita sasa, mubanze mumenya aho muzazamuka, mjue namna ambavyo aho umuntu anyurira ngo azibone kuri uwo musozi, mahali ambapo mtu anapita ajione katika mlima ule. Mwakurikiranye neza, mmefuata vizuri. Hari aho umuntu agira ati, kuna wakati mtu, hari aho umuntu anyurira, kuna mahali ambapo mtu anapita, utemeye kuhazamuka, usipokubali kupanda pale, ntabwo wagera kuri uwo musozi, huwezi kufika kwenye mlima ule. Ahubwo babanza kwereka aho uwo musozi uri, bali wanakuonyesha kwanza mlima ule uko wapi, maze ukawuzamuka, na unapanda kwenye mlima ule. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa mbere, katika kitabu testimony ya kwanza, ni Igifaransa icyo ngiye kuvuga, hicho anachokisema ni cha Kifaransa. Noneho ndasomamwe amagambo, atasoma maneno. Aya magambo ngiye gusomamo, maneno nitakayosoma hapo biraza kumfasha, yatanisaidia. Noneho ahangaha hapa mwumve uko uwo musozi uzamuka, msikilize namna mlima huo unavyopanda, kugira ngo wisengere, ili ujiombee. Uhereye none, kuanzia leo, uve mu ndangari, utoke katika watu wanaozubaa. Uhereye none, kuanzia leo, uve mu kara, utoke katika mwamba. Uhereye none, kuanzia leo, uve mu mahwa, utoke katika miiba, kugira ngo winjire mu butaka bwiza, ili uingie katika udongo mzuri. Umura ntawe waremwa atyo, niwe wigirako. Jipe moyo, hakuna aliyeumbwa hivyo, ni wewe unayejifanya hivyo. Ntawe waremwa ari mu nzira, hakuna aliyeumbwa akiwa kwenye mwamba. Ngo tuvuge ngo Benone yagira ati, tuseme ya kwamba je atafanyaje? Ntawe waremwa ari kukara, hakuna aliyeumbwa akiwa kwenye mwamba. Tuseme ya kwamba hakuna njia nyingine. Hakuna aliyeumbiwa katika miiba. Kubuko ni nyirabyo byigirako. Kuwa hivyo ni mwenyewe unayejifanya hivyo. No mu butaka bwiza ushatse wababwo. Katika udongo mzuri kuhitaji unaweza kaingia pale. Na bumva ijambo ry'Imana, ni watu wanaolisikia neno la Mungu, bakaryakirana umutima mwiza, na kulipokea kwa roho njema, kandi unyuzwe, na roho inayoridhika. Ugize ute? Unyuzwe. Habo rero ubwo bitangirwa no kwihana. Inaanziwa na kutubu, no kugambirira guhinduka, na kukusudia kubadilika. None kubw'ibyo, sasa kwa hiyo, reka rero nje kuri rya jambo, acha tusome yale maneno, ibi kabigize uwo musozi, hatua zinazo ufanya ule mlima. Page 600 ya kino gitabo. Kifaransa ni 600, Kiingereza ni testimony ya 4, ukurasa wa 453 Kiingereza.
aya magambo Madamu White yaretse abadventiste mu 1880. Haya maneno nabii wa Mungu aliyaonyeshwa mwaka 1848. Arababwira ati nyabuna, Aliwaambia Waadventiste kwamba urubanza rw'Imana nta uzayifasha kurukemura. hakuna atakayemsaidia Mungu kukata hukumu yake. Gushimwa n'abantu ntabwo bizatuma Imana igushima. Kusifiwa na watu Mungu hata kusifu. Ni n'amahirwe banakugaye humura ntibazagutera ibyondo utagira. Ni mbaraka wakikukejeli kwa sababu hawatakutesha, kutenga na ule upendo ulio nao. Hari igihe abantu bakora ibintu bya ukura ku Mana. Kuna watu wanapotenda vitu vikikutoa kwa Mungu ngo bigukure ku Mana. Kuna watu wanapokutendea vitu vinavyokutoa kwa Mungu, yarangiza hakava babanda akabari bayivaho. Kisha wale wanaokutendea vitu vile ndio wanatoka kwa Mungu. Bigahita nabo kukara. Basi vinawapitia wale walioko kwenye mwamba. Uko mu mahirwe twahawe. Kwa sababu katika mafanikio tulionayo, amahirwe mureyazi? Mbaraka mnaujua? Amahirwe mubaraka fursa ni ikintu umuntu abona kikamugeza akabonye ikiza. Fursa ni kitu ambacho mtu anakipata na kupata kitu chema. Yarangiza kikazamugeza kubyiza. Kisha kinamfikisha katika mambo mema. Kikazamuha amaherezo meza. Kinampatia maisha hatima nzuri. Noneho icyo nicyo cyitwa mahirwe. Hicho ndicho kinachoitwa fursa. Mu mahirwe Yesu yatugeneye. Katika fursa ambayo Yesu alitupatia, murahirwa niba babeshyera. Heri nyinyi watakapo wasemea uongo. Katureba abantu bajya barakara bababeshye. Tuone watu wanaokasirika huku wanaponenewa uongo. Abakunda ko bavuga ukuri. Wakikusema jinsi ulivyo, wale wanaopenda wakisema jinsi walivyo. Ntabwo muza mahitamo. Hamjajua kuchagua. Nta kintu kiza nko kubesherwa. Hakuna kitu kizuri kama kusemewa uongo. Ukubeshya abagukorera ibintu bitatu. Yule anayekusemea uongo anakufanyia mambo matatu. Burya Imana baramuhisha ibibi byawe. Ni kwamba Mungu anakuwa amemficha mambo yako. No sasa amahirwe. Je, si ni mubaraka? Icya kabiri. Cha pili. Abakubwiye ngo uzamugireho amakenga ntiyenda kukubikira ibanga. Anakuambia ya kwamba uwe na busara kwake kwa sababu hata kutunzia siri. Murabyumva neza? Mnaelewa vizuri? Icya gatatu. Cha tatu. Abakubwiye gukiranuka. Anakuambia uwe mwenye haki. Niyo mpamvu. Ndiyo sababu ubwo twatanya muri iyi si. Tunapoungana katika dunia hii. Tugiye dukunda kubesherwa aho kuvuga ukuri kuko ibyo batuvugaho ukuri ndibibuze. Tuwe tunapenda kusemewa uongo kwa sababu yale wanayoweza kutusemea ukweli si kwamba yamekosekana. Icyo mvuze nuvuga ngo mbese wagushaka hamabi yayabura. Hapo nina maana kwamba je, mtu akitafuta maovu kwako anaweza kayakosa? Ayakuvuzeho ibibi utakoze niyo mahirwe kwisi. Anapokusemea mabaya ambayo hujayafanya, basi huo ni mubaraka wa duniani. Ariko benshi usanga yarakaye. Lakini wengi duniani wanakasirika. Ati yambesheye. Amenisemea uongo. None kwata gukunda kuvuga ukuri. Sasa mbona hakupendi? Atakusemaje ukweli? Ntuzi ko abayuda babonye Yesu bakamwita daimoni. Tunajua ya kwamba Wayahudi walipomwona Yesu walimsema kwamba ana pepo. Mbese ubwo wari umwe daimoni yarinde. Je, aliyekuwa na mapepo kipindi kile alikuwa ni nani? Bati n'umusamaria. Unaweza kusema ni Msamaria. Walikuwa wanamsema ni Msamaria. Ati n'umukuru wa daimoni. Kwa wanamsema ni mkuu wa mapepo. Ubwo mwabonye Yesu ataye umutwe. Je, Yesu alichanganyikiwa kipindi hicho? Kuko bari bahanganye yaramuzi. Kwa sababu aliyekuwa anapambana naye alikuwa anamjua. Abantu bose bavuga ko bemeye buno butumwa. Watu wote wanaosema kwamba walikubali ujumbe huu, mujye mwambara intwaro zose, muvae silaha zote. Aha babaza hose Satani yiteguye kuharasa. Mahali pote pa kuumiza Shetani yuko tayari kupaumiza. Mujye mwambara intwaro zose, muvae silaha zote. Mumwime no kutubona agira icyo bakuraho ngo akirashisha abandi. Mumunyime fursa ya kutoa kitu kwenu na kuanza kuwapigisha wengine. Uwo musozi bawuzamukima. Ukiwa na gari usipate wasafiri unaweza kufurahi. Ubatse mu mudugudu ufite parcelle hakabura abandi baza kuhatura irungu ntiryakwisha. Ukijenga kwenye mji ukiwa na kiwanja pale halafu usiwe na majirani pale utafurahi. Nta shaririza mu muntu w'Imana wuzuye. Hakuna wivu inayoingia katika mtu wa Mungu. Imana yagize neza. Mungu alifanya vizuri. Buri wese yamuhaye ikivice. Mungu alimpatia kila mmoja kazi yake. Dukerezwa nabaza mu ntabiri tari yabo mu kwabo haraye. Tunacheleweshwa na watu wanaoingia katika shamba lisilokuwa la kwao, huku kwao pakiwa pameingiwa na pori. Akaza kuzazanya kuko muwe byamunaniye. Anakuja kuchafua kwa sababu kwake ameshindwa. Mbega Imana ngo irabinyabwenge. Jinsi gani Mungu alivyo na hekima. Itegura kugeza ubwo buri wese yabona icyo ayikorera. Anayeandaa hata kila mtu anapata kazi ya kufanya. None saho gukorera ni hehe. Sasa mahali pa kufanyia kazi ni wapi? Ngo buri wese agira ikivici. Ili kila mtu awe na shamba lake. Chacun avait à montrer une foi vivante dans sa famille. Buri wese yagomba kugaragaza kwizera kuzima iwe bwite. Kila mtu anatakiwa kudhihirisha imani hai katika familia yake. Kwizera kuzima imbere y'umugabo,
niba uri umugore. imani hai imbere za mume. Kwizera kuza imbere y'umugore wawe niba uri umugabo. Imani hai imbere za mke endapo wewe ni mume. Kwizera kuzima umugabo n'umugore imbere y'abana babo niba mubafite. Imani hai mume na mke waidhihirishe imbere ya watoto. Kwizera kuzima imbere y'ababyeyi niba ari umwana. Imani hai imbere za wazazi kama wewe ni mtoto. Nukuri nguko uko intambwe ya mbere yo kuzamuka umusozi Siyoni nuguturuka iwawe. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuupanda mlima wa Sayuni, ni kuanzia pale kwako. Cya kabiri. Pili. Hatua ya pili. Dans son voisinage, aho ngaho mu baturanyi. Kwa majirani, imani hai kwa majirani. Kubera iki? Kwa nini? Yeremiya 3. Yeremiya sura ya 3. Umurongo wa 14. Mstari wa 14. Nzabakura mumwe mu mudugudu. Nitawatoa kila mmoja katika mji. Na babiri mu muryango. Na wawili katika familia. Mbajyane Siyoni. Niwapeleke Sayuni. Itoranya riri hehe? Riri mu itorero? Uchaguzi humo ndani ya kanisa? Ndikubabaza? Ninawauliza. Itoranya ry'Imana rya Siyoni rihere mu itorero. Uchaguzi wa Mungu anapowachagua watu kuwapeleka Sayuni uko kanisani unaanzia wapi? Rihere yahutuye. Unaanzia pale unapokaa. Rigahera mu muryango. Unaanzia pale katika familia. Tuze mu itorero ry'abagorozi ukajya ku musozi Siyoni. Usiingie katika kanisa alafu na kuingia Sayuni. Niba hagera watakapofika, reka mbe ndetse kuvanga n'umurongo wa 15. Acha nisichanganye na mstari wa 15. Ishuri rya mbere ni mu muryango. Shule ya kwanza ni katika familia. Rya kabiri ni mu ya pili ni kwa majirani. Abo baturanyi urabatiza. Majirani hao unawazima. Urabatabara. Wasaidie. Ubabwira neza. Waambie vizuri. Urabafasha. Wasaidie. Urabakunda. Wapende. Urabubaha. Unawaheshimu. Ubifuriza ibyiza. Unawatumainia mema. Maze bigatuma kwiza ubwo ni intambwe ni ishuri rya kabiri ry'abagira bate. Hilo ni darasa la 4. Murebe umuntu watangiye kurira aherehehe. Mwangalie mtu aliyeanzia kupanda yavuye muri we yinje ubukristo bwe abwinjiza mu muryango we. Ukristo wake ameuingiza katika familia yake. Avuye mu muryango we yinjiye mu baturanyi. Anatoka kwa familia na ingia kwa majirani. Ubwo ari mu wa kabiri. Hivyo yuko kwenye darasa la 2. Mu mwaka wa 3. Katika darasa la 3. Anetabo envers les pauvres. Akagirira umutima mwiza abakene. Anawasaidia maskini. Bavandimwe banje. Enyi ndugu zangu. Mwahise mwubu butumwa. Mliochagua ujumbe huu. Aho gutabarwa watabara. Badala ya kusaidiwa, heri kusaidia. Aho kugira ngo ufashwe wafasha. Kuliko kusaidiwa, heri usaidie. Nta mahirwe arenza yo ngayo. Hakuna mubaraka zaidi ya huo. Niyo mpamvu. Ndiyo sababu. Aba bantu bo watu hawa iyo babonaga bakene walipokuwa wanaona maskini bumvaga bakeneye kubatabara. Waliona wakitaka kuwasaidia. Ni ishuri rya kangahe? Ni darasa la ngapi? Rya 3. La 3. Irya 4. Darasa la 4. Plein de compassion pour les affligés. Kuzura impuhwe gukabakabwa ubonye abamerewe nabi. Kuguswa unapowaona wanaoteseka. Byaranshimishije cyane. Ili lilinifurahisha sana. Ntabwo nenda gutanga ibyo byitegerezo byinshi. Sitatoa mifano mingi. Hari abantu dufite ujye ubona kabakabwa. Kuna watu ambao tunao ntabwo tunganya amarangamutima n'igishika. Hatulingani kuguswa na shauku. Hari abantu bwira uti nyabuna. Hakuna watu nao waambia wewe mwicaye gato. Kaeni kidogo. Batubwiye umuntu wambaye ubusa kandi ari mu bitaro. Kuna mtu ametuambia amevaa abana baraburara kandi yagwaye malaria. Watoto wanalala njana ana malaria. Ukabona umugabo muzima. Unamwona mwanaume mzima kabisa. Wa metri 170. Wa mita 1 na sentimita 70. Agashira akaboko hejuru. Ananyosha mkono juu. Ati mfite inyunganizi kuri iki kibazo. Anasema mimi ninanyongeza juu ya swali hili. Katubanze tujye kurya tuzabisubira hejuru. Twende kwanza kura, hili jambo tutalijifunza kesho. Yakabakabwe? Je, ameguswa? Hajaguswa. Ntabwo yakabakabwe. Hajaguswa. Abantu bafata ingorane z'abandi bisubizo byazo bakabizimurira ejo. Watu wanaochukua matatizo ya wengine wanayahamishia kesho. Ntabwo bashobora kuzamuka uyu musozi Siyoni. Hawawezi kuupanda huu mlima Sayuni. Kuko n'abantu bafite intambwe ya 4. Kwa sababu ni watu walio na hatua ya 4. Yikabakabwa. Ambao wanaguswa. Iyo babonye umerewe. Wanapomuona mtu anayeteseka. Intambwe ya 5 ku musozi. Hatua ya 5 katika ule mlima. Arda au travail missionnel. N'abantu bafite umwete ugurumana mu birebana n'ivuga butumwa. Ni watu walio na bidii kuhusiana na uinjilisti. Ari mu kaduka karimo umuriro. Akiwa na duka ambalo lina umeme. Yashiramo akaradio agashiramo amabandi. Anaweza kuweka redio pale na kuweka mikanda. Avuye guhinga. Akitoka kulima. Yaganira n'abaturanyi.
anaweza kuongea na majirani. Batamukundiye Wasipokubali, yahamagara abana bakiri bato mu rusisiro akabigisha utuntu. anaweza kuwakusanya watoto kijijini na kuwafundisha vitu. Afite amafaranga, Akiwa na pesa, yagura isakaza amajwi akamanika ku nzu ye, yarangiza akabwiriza mu rukerera akajya mu mishinga yarangije. anaweza kuweka vipaza sauti kwenye nyumba yake na kuhubiri kijiji. Anaingia kwenye kazi, amemaliza kuhubiri. Ibyo byose atabifite, Asipokuwa navyo vyote hivyo, yajya hari igiceri cya 50 agafatoza buri broshire rimwe umunsi umwe akayitanga, bukarangiza icyumweru atanze broshire 7 haza amafaranga 350. anaweza kabruza kabrasha moja, anakulitawanya, kisha kawa umehubiri kwa njia hiyo. Afite ka telefone kandi ari ntinyamaso, Akiwa na simu na huku akiwa ni mtu mwenye aibu, ya kwandika utumesaje tw'amasomo meza akohereza inshuti ze n'urungano. anaweza kaandika message ya mafungu mazuri na kuwatumia ndugu zake na lika yake. Adafite ibihamya byinshi yararika baba inshuti ze. Kama hana shuhuda nyingi, anaweza kaalika ndugu zake. Batemeye kujya mu materaniro, Wasipokubali kuingia katika kanisa, yabarashya bakaziwe akabatekera utwo kurya twiza, agamagara umubwiriza akabwiriza izo inshuti ze. anaweza kawavuta wale ndugu zake na kuwapikia chakula kizuri na kumuita mwinjilisi akawahubiri hao ndugu zake. Kuko muri Bibiliya haravuze ngo Kwa sababu katika Biblia pamesema hivi, umuntu yazindukiye umuntu asanga yarangije kurya. mtu aliwahi kumwendea mtu akakuta amemaliza kula. Abonye yarangije kurya, Alipokuta amemaliza kula, ajya kumuturanyi we akaenda kwa jirani yake, ati mbibyo kurya nazindukiwe. akasema nipe chakula hapa, kuna Ntabwo wageni. yarangiye babashyitsi kujya kuri wa wundi ubifite, Hakuwaambia wageni waende kwa yule aliye na chakula, ahubwo yagiye kuzana ibyo kurya aho biri ngo bize biririgwiwe. bali alileta chakula mahali kilipo, anakileta kwake kikaliliwe Ngo pale n'uruhare kwake. rw'abafite ubumenyi buke bashobora kujya bagira igihe bagenderewe n'abatazi ibyo bazi, bo barariye. Ni sehemu ya watu walio na ujuzi mdogo, wakitembelewa na watu wanaohitaji vitu kwake. Ariko ibyo bariye ntibashobora kubihaha abandi kuko badafite Ni kwamba wao walijifunza na kula neno la Mungu, lakini hawawezi kuligawa kwa wengine kwa sababu hawana uwezo ule. Ariko baja kuzana undi ubishoboye akaza akabigishiriza aho ngaho iwe. Lakini kuleta mwalimu anayeweza kufundisha, anakuja kufundishia hapo kwao. Ishuri rya 5 ni umwete mu kubwiriza ubutumwa. Darasa la 5 ni bidii katika uinjilisti. Uyu murimo w'Imana, kazi ya Mungu hii ntabwo uzarangira haitaisha. abagabo n'abagore, Wanaume kwa wanawake, batari bamenya gukorana n'Imana icyo aricyo. wasipojua kutumika pamoja na Mungu ni kitu gani. Kuri iyi ngingo yo kubwiriza ubutumwa, Katika hatua hii ya kuhubiri injili, ndagira ngo nsome noneho byabo bagabo. nataka nisome tena habari ya wale watu. Ndagira ngo muzamureho gato cyane, Nataka muinuke kidogo kugira ngo nibura njyane nama kuri iyi ngingo. ili nitembee nanyi katika kipengele hiki. Ishuri rya kangahe? Darasa la ngapi? La 5. Ryitwa ngo iki? Linaitwaje? Umwete mu kubwiriza ubutumwa. Bidii katika kuhubiri injili. Muri uyu mwete wo kubwiriza ubutumwa, Katika bidii hii ya kuhubiri injili, igitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa 2, katika kitabu cha Kifaransa cha Testimony gombo la 2, page 620, ukurasa wa Kifaransa ni 620, kwa Kiingereza ni 288 mpaka 293, umo katikati. iri jambo rikomeye cyane. Neno hili linasema, Haranditse wango, lenyewe kwa Kiingereza ni 293, lipo hapo Testimony ya 5. haranditse hagira hati, Pameandikwa hivi: ntabwo ari ibigo byinshi dukeneye, hatutaki taasisi si nyingi, inyubako nziza dukeneye, hatutaki majengo mazuri, si amashapiro Imana ishaka, sio uchapishaji ambao Mungu anataka, mais l'action harmonieuse d'un peuple particulier. Imana ishaka ubwoko bushyize hamwe kandi butandukanye n'abandi. Mungu anahitaji watu walioungana pamoja na ambao wana mwelekeo mmoja. Iki Imana ishaka iki? Mungu anahitaji taifa ambalo limeungana pamoja, lililojitenga na wengine. Noneho bakaba batava muri bihugu bizengurutse, Katika nchi hizi zinazotuzunguka, hari ubwoko nubwo butajya burama ariko bufite ikimenyetso kibatandukanye n'abandi. kuna kabila japo halidumu sana, lakini lina dalili inayowatenga na wengine. N'aborozi bagakunda ibintu biti biremve, bajya umuntu wabo batangira kumushidikanya kurama afite imyaka 27. Hao watu ni wafugaji na wanapenda kula sana damu ya ng'ombe. Sasa mtu wanakuwa na mashaka ya kuishi miaka mingapi? 27. Miaka 27. Hapo ndipo amefika uzeeni kabisa, bitewe nuko kurya ibyo bintu kwa bipfa vuba, sababu ya kula vitu hivyo ambavyo tumevisema. noneho kubw'ibyo bari kwabwira byanditswe mu gitabo bita Croquer la vie. Hayo yameandikwa katika kitabu kimoja kinachoitwa Croquer la vie. Ni cyitwa ibirebana ni by'amagara mazima, Ni vitabu vya afya. bafite ikimenyetso kijya kibaranga, Wana dalili inayowadhihirisha. banze kuzimirira mu bandi, Walikataa kupotelea katika watu wengine. iyo umuntu avutse, Mtu anapozaliwa, bahera ko bafite igihe runaka ntazi bajya bapfumurira amatwi.
huwa wakati fulani wanamtoboa masikio, yarangiza bagahambiraho ikintu kiremereye, kisha wanaweka kitu kizito kwenye kikagenda masikio, kinagana amatwi yombi, basi kinavuta yale masikio kugira ngo wa mwenge urushaho kugenda waguka, ili lile tundu liendelee kupanuka, kugira ngo aho banyuze hose, ili popote watakapofika uwo abonye wese ye kubitiranya, kila anayemuona asimfananishe na wengine, ajue kwamba ni wale wale. none Imana ishaka ko abantu batandukana n'abandi. Sasa mtu anataka watu watofautiane na ishaka wengine, ubwoko bushize hamwe, mtu anataka taifa linaloungana pamoja, kandi bugize bute tena bwihariye, taifa la pekee, bushize hamwe kandi bugize bute, watu waliojiunga pamoja na wametengana na wengine. Kirse shwazi akaba ari we wenyine wabirambagirira akabatoranya, hapo ni Mungu aliyewachagua, ekiru yeshele kandi akaba ari abagaciro kuri yo, na ni watu wa thamani kwake. Sinzi iyo bavuze ngo share ibintu by'agaciro, sijui kwamba wanaposema vitu vya thamani, sinzi ko murabyumva hari, mnavielewa vizuri. Katurebe ariko ndabwo wenda bankundira, ngiye kubisobanura ntabanje kubashirira amako hejuru. Nataka nieleze abantu bashobora kuba baravutse ari bakiwabo, watu ambao waliwahi kuzaliwa kwao wakiwa ni wachache. Mujya muona mukabona umubyeyi wabyaye umwana umwe cyangwa babiri yakwarura akamwibagirwa. Mnaona ya kwamba mzazi aliyezaa mtoto mmoja au wawili anaweza kapakua chakula na kumsahau mwingine, bwakwira akaja kwiryamira atarataha, anaweza kaenda kulala na huku mtoto hajaingia nyumbani. Oya, hapana. Uwabyaye 10, yule aliyezaa watoto 10, ngo be muhora munagana hanga bushaka iki, anawauliza watoto, mbona kila siku mnangangana hapa mnatafuta nini? Murikumva bangana gaciro na wao undi. Je, mnasikia wana thamani sawa na wale? Ntibavutse kimwe, si walizaliwa kwa namna moja. Hari abantu Imana yatoranije bashize hamwe batandukanye n'abandi bagaciro kuri yo. Kuna watu ambao Mungu aliwachagua walio na umoja wenye thamani kwake. Aba bantu dore uko bazaba batandukanye n'abandi. Angalia jinsi watu hawa watakavyokuwa wametengana na wengine. Buri wese agomba guhagora mu mwanya Imana yamugeneye. Kila mmoja anatakiwa kusimama katika nafasi ambayo alipewa na Mungu. Muragifashe? Umeelewa vizuri? Muri wa mwuka w'ibivuga butumwa bagomba kuba buri wese agize ate, katika ile kazi ya uinjilisti inatakiwa kila mmoja asimame katika nafasi aliyopewa na Mungu. Panse na wagatekereza, na yeye akiwa anafikiria niki nakora ngo iby'Imana byamamare bye gukozwe isoni mbe mpagaze mu mwanya Imana nshaka. Kitu gani nachoweza kukifanya ili nitangaze neno la Mungu, hatimaye Mungu aheshimiwe? Nta bihamya baguha, hapa hawakupatii mashuhuda. Ni wewe mu bwenge bwawe nawe waramaze kumenya icyo katika akili yako ujue ni wewe uko kitu gani. Ukuguhora turagiwe nkinka ntabwo ari byo. Kuendelea kuchungwa kama ng'ombe sio vizuri. Umuntu akwiriye kubaza ibyo arimo. Mtu anatakiwa ajue nimo katika vitu gani. Akabaza ibyo abuzwa. Aulize vile anavyokatazwa. Abakuru b'amatoro bakaruhuka. Wazee wa makanisa wapumzike. Abadiakoni bakaruhuka. Mashemasi wapumzike. Intumwa ntizihore ziza gukosora iwanyu. Wajumbe wasiendelee kuja kukosoa kwenu. Ntubi ntaza mu murimo w'Imana. Usiwe kikwazo katika kazi ya Mungu. Buri wese agahagara mu mwanya we. Kila mmoja asimame katika nafasi yake, agatekereza, afikirie, yarangiza kisha pare na wakavuga, naye aseme, akagira icyo avuga, awe na kitu cha kusema. Utanze inama, atoe mashauri, usenze, kama unaomba, ubwirije, ukihubiri, uririmbye, ukiimba, ukiranuye abantu, ukiamua watu. Mbese ntabati igihe cyabo baje mu ngorane wateje, si kwamba wapoteze muda wakienda katika matatizo uliyoyaleta wewe. Ingingo ya 4, hatua ya 4, agire selon l'esprit de Dieu, gukora ukoreshejwe n'umwuka w'Imana, kutumika ukitumiwa na roho wa Mungu. Aba bantu rero muri kumva ko batandukanye. Watu hawa sasa wametofautiana. Turi muri ya ngingo ya 5 yitwa umwete mu kubwiriza. Tumo katika hatua ya 5 inayosema bidii katika uinjilisti. Aroro Erie Karoro, icyo gihe nikigera, wakati huo utakapowadia, iki aho buri wese azahagara mu mwanya we, ambapo kila mmoja atasimama katika nafasi yake, na wakagira icyo atekereza, naye awe na kitu cha kufikiria, na wakagira icyo avuga cyiza, awe na kitu cha kusema kizuri, na wagakora, naye anatenda kazi byose ashorewe n'umwuka wera. yote hayo akiongozwa na Roho Mtakatifu. Icyo gihe nikigera, wakati huo utakapowadia, l'œuvre sera bien coordonnée, umurimo w'Imana uzabutunganye neza, kazi ya Mungu itakuwa imeandaliwa vizuri. Umurimo w'Imana uzabugize te, kazi ya Mungu itakuwa imeandaliwa vizuri. Twese tuzarwanya babi ariko ntabwo tuzarwanyana. Sote tutawapinga waovu lakini hatutapingana sisi kwa sisi. Abeza bazaba bageze mu nzira y'abanyabwenge. Watu wazuri watakuwa wamefika katika njia ya wenye hekima. Wataelewa vitu kwa namna moja. Bazabikunda kimwe. Watavipenda kwa namna moja. Buri wese azakorera mu mwanya we. Kila mmoja atatumika katika nafasi yake. Akora uko ashoboye. Atende kulingana na uwezo wake. Akeneye abandi
akiwahitaji wengine, abazirikanye, akiwafikiria, abubashye, akiwaheshimu, abifuriza ibyiza. akiwatumainia mema. Bose niba bumwe Wote watakapokuwa wamoja, bazahereko bamenye ko muri abigishwa banje. watawaona kwamba ni wanafunzi wa Uyu Kristo. mwaka wa 2017 Mwaka huu wa 2017, reka tubifurize acha tuwatumainie umuntu wese wageza kila mmoja aliyefika hapa kutaba intandaro yatuma Satani abona intsinzi kwitorera, kutokuwa sababu ya kumpatia fursa shetani ya kuliangusha ahubwo buri kanisa, wese mu mutima namusezereho bali kila mmoja muage shetani. uzantera ariko ntizuzafatanya, Utanishambulia lakini hatutaungana. nunampenda n'ubwenge nzagaruka, Ukinidanganya akili basi nitarudi, nundiganya nzabyihana, ukinidanganya basi nitatubu. naho wangejeje bashi. Basi uliponifikisha ninakuaga. Mwaka wa 2017 ngiye gukora Mwaka ibyatsi huu Imana wa yakucyubahiro. 2017 nataka nimtukuze Mungu. Yarangiza ubwo kuri yangi ngo kubwiriza ubutumwa, Kisha katika ile hatua ya kuhubiri injili, ndagira ngo mwumve neza nahitaji muelewe vizuri. ingingo ya 6. Hatua ya 6, harika turi kuzamuka uyu musozi. tuko tunapanda mlima gani? Sayuni. Aha, twari twawugera hejuru. Je, tumeshamaliza mlima? Turi hehe? Tuko katikati. Ariko ahashize n'ahasigaye ahenshi ni he? Lakini palipoisha na panapobaki ni sehemu gani kubwa? Nukuvuga ngo ahasigaye niho hatoya. Ile inayobaki ndiyo ndogo. Ahatoya rero hasigaye. Ile ndogo sasa inayobaki, Ari naho nshaka gusoma. ambapo ndio nataka nisome. Ni jambo nibwira ko benshi bazi. Ni neno ambalo na imani kwamba wengi Ariko wanalijua. nubwo urizi, Lakini japo unalijua, kurimenya no kurishyira mu bikorwa kulijua na biratandukanye. kuliweka katika matendo ni tofauti. Tunarudi kwenye ule ukurasa wa testimony ya 6 ya ule ukurasa wa testimony ya 453. Noneho mu Gifaransa tusubiye kuri ya page ya 600 y'ibihamya umuzingo wa mbere. Kwa Kifaransa ni 600 gombo la kwanza. Ingingo ya 6. Hatua ya 6. Générer pour la cause de Dieu. Kurekura ufite ubuntu ibyawe ngo bikorere Imana yawe. Kutoa mali zako ziingie katika kazi ya Mungu. Ibyawe bikagira biti? Mali zako ziingie wapi? Kavuga uti niyi nka bizajyamo, amata yayo bizajyamo, ifumbire yayo zajyamo, hata ng'ombe huyo igitiki zajyamo, iduka rizajyamo, umushahara uzajyamo, litaingia huko, igitoke kijyemo, ishuri kijyemo, ikirayi kijyemo, ikijumba kijyemo, byanze bikunze uko ndi nibyo mfite bizakorera Imana. Nitaitoa na cabbage na maharagwe, kwa vyovyote vile mali zangu na mimi tumtumikie Mungu. Mpamvu sababu mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacu wa 2, katika kitabu gombo la pili haranditse hagira hati, nimesema hivi, nje uko ndi mimi nilivyo nibyo mfite na mali zangu, ndaje ariko nabyo ndumva ntaguhagije, ninakuja lakini sijatosheka. Iki nje ubwanje mimi binafsi nibyo mfite byose, mali zangu zote nabyo ntabwo ndi kumva bihagije ko nshaka, nabyo ninaviona sijatosha mapenzi yako. Hari abantu bajya bazazanirwa iyo bazindukiye bagushaka, akumva icyo afite cyose urubukiryeho. Kuna watu ambao wanachanganyikiwa unapowatembelea, yani anajisikia kila kitu alichonacho utoke pale umekila. Akumva avoka uri buyirye, anawaza kwamba utakula parachichi n'umuneke ukawurya, na ndizi, maze igipapayi ntugize, kisha na papai usiache, inanasi tiyayikoreho nayo usiache, nakwambia kubiryaho. Unapoweza kula chakula kile kuko agushaka, kwa sababu anakutaka, ndabona nyuzwe, anaona hajaridhika. natwe iyo dukoreye Imana, na sisi tunapomtumikia Mungu, twamaze kuba bayo, tukisha kuwa watu wake, ndi umuntu unanirwa, mimi ni mtu mchovu, igihe nataye ubusa ni kinshi, muda niliyoupoteza bure ni mwingi. Ndo unachipuka. Ubutunzi afite ari uburubingo yateye ku mukingo,
mali aliyonayo ni majani aliyoyapanda kwenye milima. ubumenyi afite ari ukwandika inyuguti ya a inshuro eshatu ngo abona ishobora. Ujuzi alionao anaandika a mara 3 anaikosea narudia ili aiweze. Maze akibaza uti ubusigihe nataye ko Mana ngishaka gukorera buriya ndagukorera nte ngubunezerewe. Sasa wewe unaanza kufikiria, sasa Mungu, mbona nilipoteza muda mwingi, nitakutumikiaje ili nipate furaha? Uko ndi Jinsi nilivyo nuko nshoboye na jinsi ninavyoweza nibyo mfite na mali nilionayo ntabwo bigeza aho nshaka. haviwezi kufika mahali ninapotaka. Abazabushije umusozi Siyoni, Hawa watakuwa wameumaliza mlima Sayuni. bazabagize bati mbese murashaka kuzamuka Na nyinyi mnataka kuupanda mlima Sayuni? muhereye ubukristo hehe? Mkianzia Ukristo wapi? Mubanye neza, Mkiishi vizuri na majirani, mwitaye, mkiwashughulikia maskini, mugira impuhwe, mkiwasaidia maskini wanaoteseka, mugize umwete, mkiwa na bidii bivuga butumwa katika uinjilisti. yarangiza ibyanyu byose, Kisha mali zenu zote zimtumikie Mungu. Yarangiza Kisha nabonye bahagaze ku musozi Siyoni, niliwaona watu waliosimama mlima Sayuni bahagararanye n'umwana w'intama, wakiwa wamesimama na mwana kondoo. Araba abantu bari bameze nk'iki, walikuwa kama nini? Barabari, walikuwa ni mabikra, kandi nta kinyoma cyabonetse hehe, tena hakukuwa uongo katika midomo yao. Hagati ya 89 umwaka, kati ya mwaka 1989 na 91 na 91, ngewe iyo myaka uko ari 3 89 91 iri jambo ryari ryarampangayikishije. Miaka hiyo mitatu neno hili lilikuwa limenichanganyikisha kuanzia 89 mpaka 91. Abazahagarana na Yesu na bikinyoma cyagize gite, watakao simama na Yesu wale ambao uongo hawakuingia ndani ya midomo yao. Ndicara ndibaza ngo nilikaa na kaujiuliza, ninde se waboneka atarabeshe n'ababyeyi? Ni nani ambaye anaweza kuonekana na hajawadanganya wazazi? Ninde se waboneka atarabeshe n'abategetsi? Ni nani ambaye ataonekana hajawadanganya hata watawala? Ninde se waboneka atarihaza imbere y'abaturanyi? Ni nani ambaye anaweza kuonekana hajajitakabari mbele ya majirani? Ninde musoro utarariganije urungano? Nani ambaye hajawadanganya lika yake? Numva mbabajwe no kutazaboneka muri uwo mubare. Ninahuzunishwa na kutoonekana katika waongo hao. Nibaza ngiye gusoma ikibazo, nilipokwenda kusoma swali, ngo nuhereye umunsi umuntu yemereye iby'Imana, nikaona ya maandiko yanasema ni kuanzia pale ulipokubali neno la Mungu, ugambiriye kubyago bwa kabiri, ukiwa na kusudi la kuzaliwa mara ya pili, ugambiriye guhinduka, ukiwa na kusudi la kubadilika, uhisemo kuba igikoresho cy'Imana, ukiamua kuwa mtumishi wa Mungu, nta kinyoma cyabonetse mu kanwa kawe, haukuja kuonekana uongo ndani ya midomo yao. Ikinyoma ntabwo ari cyakinje avuga ngo inzara iranyishe. Uongo huu sio ule wa kusema ninauma na njaa, ninauma na kiu, yaranteye mu jisho, yalikuwa amenipiga usoni, urankandagiye warunyishe, umenikanyaga ulikuwa unataka kuniua. Uongo sio huo. Ni kinyoma gifite amabara 3, ni uongo wenye rangi 3. Nukubeshyera iby'Imana, ni kusemea uongo maneno ya Mungu, nukubeshyira b'Imana beza ngo bagayiki, ni kuwasemea uongo watu wa Mungu ili wadhalilike, nukwigira icyo utari cyo ngo uhabwe icyubahiro, ni kujifanya jinsi usivyo ili upewe heshima. Aba bantu ibinyoma bitatu barabitsinze. Watu hao walishinda uongo wa aina hizo 3. Nta kinyoma cyagize gite, hakukuwa uongo katika midomo yao, cyabonetse mu kanwa kawe, katika midomo yao. Ntabwo bandujwe n'abagore, hawajachafuliwa na wanawake, na madini, ni madhehebu. Wanawake ni madhehebu, nta myumvire, hawana uelewa. Yarangiza yamadini, yutudini, hawana uelewa wa madhehebu, mafundisho ya uongo, vitu kama hivyo. Mu bwenge bwabo handitswe ngo uku niko Uwiteka avuga. Katika akili zao kumeandikwa hivi ndivyo Bwana asema. Ugiye kuyobora abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bameze batya, ukienda kuwaongoza wanaume na wanawake na wasichana wa namna hiyo, Yeremia 3:15, Yeremia 3:15, nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, nitawapatia wachungaji wanao kama moyo wangu unavyotaka, bazabaragiza ubwenge no kumenya, watawachunga kwa akili na kujua. Bavandimwe, enyi ndugu, igice cya 2 nacyo ndakirangije. Sura ya 2 nayo nimeimaliza, ngiye ku gice cya 3. nataka niende sura ya 3. Ngiye ku miyaga noneho, nataka niingie kwa zile pepo sasa. Iyi miyaga, pepo hizi ndajya kuyirebana n'abantu gusa, nitaangalia zinazohusiana na watu, noneho nkunde ko munyihangana, kisha nihitaji mnivumilie. Ariko abumva ijambo ryawe bakarikomeza, lakini wanaolisikia neno lako na kulitii. Matayo 7:24. Ni Mathayo 7:24. Mwari mwayanditse, mlikuwa mmeshaandika.
haraze ngo abumva ijambo ryanjye bakagira bati Panasema wanaolisikia neno langu na bazamera kulitii nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, watakuwa kama mwenye hekima aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba, maze imvura iragwa, kisha mvua ikanyesha, umuyaga urahuha, pepo zikavuma, imivu iratemba, mafuriko yakafurika, byose byikubita kuri iyo nzu, yote yanajipiga kwa ile nyumba. ntiyagwa Nyumba haikuanguka kuko yari yubatswe ku kwa rutare. sababu ilikuwa imejengwa kwenye mwamba. Uwo ni umuyaga, Hizo ni pepo, umuyaga wibasira umuntu gusa, pepo zinazomwandama wowe ku mwanadamu. giti cyawe Wewe kwa upande wako ukibasirwa n'ibikuriho, unashambuliwa na vitu indwara vilivyo, zikaza, magonjwa yanakuja, ibihombo bikaza, hasara inakuja, maze bikakwikubita. kisha zinakupiga. Mwakurikiranye neza? Umefuata vizuri? Umugore akarwara, Mwanamke anaugua, umwana akarwara, mtoto anaugua, ibyo byose ni imivu. yote hayo ni mafuriko. Bene nyoko bakaburana urubibi, Ndugu zako wanashitakiana kwa sababu ya mpaka. uwakwambuye akakurushija igabo, Aliyekunyang'anya basi anakushinda kiburi. uwakubeshyeye akemerwa na benshi kuruta uwakuvuza. Yule aliyekusemea uongo anasapotiwa na wengi kuliko aliyekusemea ukweli. Byose bikikubita hehe? Yote hayo yanajipiga kwako. Ibyo nibyo benshi muri mwe, Hayo ndiyo iyo biri gusumba bikuganaho, wengi miongoni mwenu Mana vinapowashambulia, Nyagasani, unasema ewe Mungu wangu, linda umurimo wawe, linda kazi yako. yo yarawurinze. Mungu alishalinda kazi Ahubwo yako, vuga ngo ndinda, bali useme Mungu nilinde. umurimo w'Imana ntacyo wenda kuba. Kazi ya Mungu haitapata shida yoyote. Ahubwo Migani 25, Bali katika Mithali 25, umwami w'umunyabwenge mfalme mwenye hekima ahuza abantu b'ikibando, aliwakusanya watu, yarangiza akabagosora. kisha anawapiga watu kwa fimbo na None se kuwapepeta. mwebwe mwakwemera kumuramuha ikanwa n'imyaka? Sasa nyinyi mnaweza kufikiri kwamba pumba zinaweza kuanguka pamoja na mbegu? None se mwebwe umurama ntacyo umaze? Sasa pumba hazina Iwanyu. faida kwenu pumba hazina faida. Reka ne kubaza abakunda kurya gusa ahubwo mbaze n'abajya bahinga. Acha niwaulize wakulima, Umurama ntacyo umaze? pumba hazina faida? Katureba bazi icyo umaze, amaboko hejuru. Tuone watu wanaojua faida ya pumba, mnyoshe mikono. Umurama Pumba mu mvugo ngufi katika usemi mfupi nibwo buringiti mu gihugu gikonje. ndiyo shuka katika nchi ya baridi. Umurama ni ufunika urubuto, Pumba ndiyo inayofunika mbegu, imbeho ntirugereho, baridi isipige ile mbegu. uko rukura, Jinsi mbegu inapokuwa inazidi kukua, rwiyongera, inazidi kuongezeka, rwamara kwihaza rutakishwe n'imbeho, kisha mbegu inapokuwa imekomaa bila kuharibiwa na baridi, rukabwira imizi ngo reka gukurura. basi pumba inaiambia mizizi kwamba mizizi stop pale, acha kuleta madini tena, Narakuze, nilishakomaa, ngeneye kuvaho, ninahitaji kuondoka. ngahunikwa Ingia gara. Umurama na oti, Pumba nayo inasema, nshuti yanjye ntukansige rero, sasa ndugu usiniache. usiko twahabanye mu bihe bibi, Najua tuliishi pamoja katika nyakati za hatari, twajyanye mu ivugabutumwa, tuliingia pamoja katika uinjilisti. nge waje wikoreye ibijumba, Ni mimi niliyekuja nimebeba uze viazi, ko ari nge watekaga, ni mimi nilikuwa napika, ndatingise nge waturaga. ni mimi nilikuwa natoa Ibyo sadaka. byose by'uwo muntu yari ari gukora, Yote hayo ambayo kuko mtu atari alikuwa afite umutima anafanya, w'iby'Imana kwa muri sababu we, hakuwa na moyo wa Mungu ndani yake, yamaraga irunga imbuto, alikuwa anasaidia mbegu. bakajyana ku mugezi, Wanaenda pamoja mtoni, bakajyana mu ivugabutumwa, wanaenda pamoja katika uinjilisti, ariko akurikiye abo batazasohorana. lakini akiwasindikiza watu ambao hawatamaliza safari Iyo pamoja. igihe kigeze, Muda unapowadia, Imana ikivuga iti Mungu husema hivi, umurama n'imbuto bigomba gutandukana. mbegu na pumba vinatakiwa kutengana. Reka turebe abashaka kugira ngo nibura bitandukane. Nataka niwaone watu ambao wanataka kwamba vitengane. Ni bande bashaka? Haraho mwumvishije umurama uzahunikwa? Kuna sehemu mmesikia kwamba No mu pumba ndirimbo itaingizwa mujya kwenye gara. mwiririmbira ngo Hata kwenye nyimbo mnaimba hivi, ariko umurama zawusesa, mbese tuzagenzwa dute mu manza dutumiwe z'uwo munsi wo kuzurwa. mnaimba wimbo huo unaosema kwamba pumba ataichoma na mbegu ataziweka katika gara. Ariko mu muheko ntabwo wari mwiza. Lakini pumba, wakati mbegu ilipokuwa shambani, si pumba ilikuwa nzuri? Ikigori ari umunyogoto ntabwo byari byiza. Wakati mahindi hayajakomaa, Ibishyimbo ari imiteja majani ntabwo yalikuwa umurama wari mazuri. mwiza. Mbese muremera ko umurama ari wo koti ry'igishyimbo? je, mnakubali kwamba pumba ndiyo koti ya maharage?
byose biraza byo kubita kuri iyo nzu. vyote vikaingia na kuishambulia ile Imvura nyumba. iragwa y'ingorane, Mvua ikanyesha, mvua ya matatizo, umuyaga urahuha w'ibikurwanya, pepo zikavuma, imivu iratemba y'ibihombo, mafuriko yakafurika, byikubita kuri iyo nzu. vikajipiga kwenye ile nyumba. Ntabwo yigeze igwa Nyumba haikuanguka kuko yari yubatswe ku kwa rutare. sababu ilikuwa imejengwa kwenye mwamba. Rero bavandimwe, Sasa enyi ndugu, aho niho kwihangana hapo kwabera ndipo penye subira ya watakatifu bitondera amategeko y'Imana, wazishikao amri za Mungu bakagira kwizera nko kwa na Yesu. imani ya Yesu. Ngarutse muri cya gitabo Inarudi katika kile kitabu cyitwa imigani ya Kristo, kinachoitwa Christ Object Lessons. ariko hari aho nshaka gusubiraho gato. Kuna sehemu ambayo nitarudia kidogo Paji hapa. ya 98 y'iki gitabo, ibihamya umuzingo wa mbere, Shuhuda ya Kifaransa ni ya kwanza, harimo aya magambo, ukurasa wa 86. Kwa Kiingereza ni testimony ya kwanza, ukurasa wa 264. ndabanza nsome ku ipaje y'ijana yuzuye. Anaanza kusoma ukurasa wa Kifaransa hapa wa 100. L'état est venu où ceux qui ont choisi le Seigneur pour leur part présente et future ne doivent se confier qu'à lui. Igihe cyamaze gusohora, Muda ulishafika aho abamaze guhitamwo Nyagasani, mahali ambapo watu waliomchagua Mungu ngo ababere umugabane muri iki gihe no mu gihe kizaza, bamwishingikirizeho. Awe watu katika siku hizi na siku zijazo awategemeze. Abantu igihe cyarageze, Wajitegemeze kwake. Muda uliwadia aho abantu bahisemo Imana, ambapo watu waliomchagua Mungu, waliochagua kusimama upande wa Mungu, ibabere umunane awasaidie mugabane, awe sehemu yao muri iki gihe cyane no mu gihe kizaza. Katika wakati huu na wakati ujao, ahandi batega amakiro keretse ku Mana yonyine, hawawezi kupata msaada sehemu nyingine isipokuwa. Uko niko bita kubaka ku rutare. Hivi ndivyo vinavyosemwa kujenga kwenye mwamba. Quiconque fait profession de piété doit avoir une expérience personnelle. Umuntu wese uvuga ko avuga kwera, kila mtu anayesema ya kwamba yeye ni mtakatifu, akwiriye kugira inararibonye yihariye ku giti cye, anatakiwa kuwa na uzoefu kwa upande wake. Nanje enregistre fidèlement les paroles et les actes du peuple de Dieu. Malaika yandika bikiranutsemo, malaika anarekodi kwa haki ibyo tuvuga n'ibyo dukora, yale tunayoyasema na yale tunayoyatenda. Malaika ararekodinga, malaika anarekodi. Ubu turuko hano turukuvuga ubwo audio yazifashe. Hapa tunaposema audio ziko zinafanya kazi. Njya mukunda kumva abantu bavuga ngo ntimubifate, na huwa mnasikia watu wanasema msirekodi. Aharuta handi barabifata, mahali panapozidi pengine wanavirekodi, bandika imigambi n'igikorwa, wanaandika kazi na mpango. Rero kubw'ibyo malaika arahari. Kwa hiyo sasa malaika yupo, arandika, anaandika. Ceux qui prétendent croire à la vérité devraient se mettre eux-mêmes en règle et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éclairer les autres et regagner au Christ. Abantu bose, watu wote bavuga ko bizera ukuri, wanaosema ya kwamba wanaukubali ukweli, bagomba kwikiranwa n'Imana bwabo bwite, wanatakiwa kujiunga na Mungu wao binafsi, bagakora ibishoboka byose ngo bamurikire bagenzi babo, wanafanya iwezekanavyo ili waangazie ndugu zao. Leur parole, amagambo bavuga, maneno wanayoyasema, leurs œuvres, nibyo bakora, na kazi zao, sont les canaux par lesquels le principe de la vérité et de la sainteté sont communiqués au monde. Arega amagambo yabo nibyo bakora, maneno yao na kazi zao ni imiyoboro ibiri, ni mirija miwili au mifereji, amahame y'ukuri no kwera agerera mu isi, ambamo kunapitia misingi ya ukweli na utakatifu ili ziende duniani. Ils sont les sers de la terre, bo bwabo nibo munyu w'isi, wao ndio chumvi ya dunia, la lumière du monde, bakaba n'umucyo w'isi, na ni nuru ya ulimwengu pia. Si nous regardons en haut, amaso yacu nituyahanga mu ijuru, macho yetu tukiyainua kuelekea mbinguni, nous verrons la lumière et la paix. Umuntu warebye mu ijuru agira umucyo kandi anayeangalia mbinguni anapata nuru na amani. Iyo umuntu yarebye mu ijuru, mtu anapoangalia mbinguni arasobanukirwa neza, anaelewa vizuri, nta rwijiji, hakuna maruweruwe, kandi agira amahoro, tena anakuwa na amani. Amahoro avuzwe si umutekano, amani inayosemwa pale sio usalama. Amahoro azanwa no kutagira uwo wifuriza ikibi. Amani inaletwa na kuwa haumtumaini mwingine mabaya. Umuntu wese wicaye ntawe yifuriza ikibi, kila anayekaa pale bila kumtumainia mwingine mabaya, ndani ya moyo anakuwa na amani. Ndio ni Waefeso 2. Hapo ni Waefeso sura ya 2. Araza, anakuja, ababiri abahindura umwe, wawili akawafanya kitu kimoja. Amaze kwica ubwanzi, anapokwisha vunja ule wadui, apwicishije umusaraba, akiuvunja kwa kutumia msalaba, azana amahoro atyo. Akaleta amani hivyo. Amahoro ni ukubaho ntawe wifuriza ikibi. Amani ni kuishi bila kumtamania mengine mabaya. Murayashaka? Nahitaji amani ile. Ni ukubaho ni kuishi bila kumtumainia mwingine. Ugeze ubwo Stefano yifuriza amahoro n'abagize bati,
mpaka Stefano ayo atakapowatumainia mahoro yari afite wengine nuko mazuri. atarabanze. Amani hiyo ni kwamba alikuwa hawachukii. Murabyumva neza? Mnaelewa vizuri? Umunsi yabifurizaga ibyiza nuko mutima yari afite amahoro. Wakati alipowatumainia wengine mazuri ni kwa sababu alikuwa na amani. Gituma yari afite amahoro nico gituma bamuteye amabuye ntayumva ahubwo akabona kaga bazabona. Kilichomfanya awe na amani walimpiga mawe hakuwaona, bali alihurumia hatari itakayowapata. None harakomye ati merci nous regardons au monde, amaso yacu tuyahanze kwisi. Macho yetu tutakapoyaelekeza duniani, nous semblera que tout refuge nous manquera bientôt. Wabona kwisi nta mutekano waho. Unaweza kuona duniani hatuna usalama. Bamwe bari kureba bati, wengine wanaangalia hivi, Amerika ishamiranye na Korea. Amerika inakabiliana na Korea. Yewe Ubushinwa bwabyivanze. China nayo imeingia. Yemwe imyigaragambyo muri Kongo. Kuna maandamano Kongo. Yemwe hirya no hino birashamye. Nchi zote ni vurugu. Urebye mwisi, ukiangalia duniani nta mahoro wagira. Kuna amani. Ahubwo kiretse kureba mu ijuru gusa. Bali ukiangalia mbinguni, ukamenya ngo gahunda z'isi zifashwe n'Imana. Ukajua ya kwamba programu za dunia zote ziko mikononi mwa Mungu. Imiyaga izabanza ifatwe. Pepo zitakamatwa kwanza. Babwiwe ngo nimwe mufashe iyo miyaga. Waambiwe kwamba mkamate zile pepo. Tubanze dushirike ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Tuweke alama muhuri wa Mungu kwenye paji lao la uso. Niba ushaka gushika utarashika ntibyazanga. Kama unataka kufika na muda haujafika wa kufika, katureba basha abateye ubwana uko bizamba. Tuone watu ambao wanaogopeshwa na jinsi vitu vimevurugika. Muhumuri. Jipeni moyo. Ushaka gushika ikimenyetso cy'Imana? Nataka kupewa muhuri wa Mungu. Bizafatwa kuzamba. Basi zile pepo malaika watazishikilia. Bazavuga bati ntabwo arashika. Watasema huyu hajafika. Ntarizera bihagije. Hajaamini vizuri. Ntabwo ari hana byose. Hajaongoka vizuri. Noneho ko bw'ibyo. Sasa kwa hiyo, ahangaha muzirikane neza. Hapa muzingatie vizuri. Umve neza ko. Muelewe vizuri kwamba iyo miyaga ninje nawe dutumifatwa. Pepo hizo ni mimi na wewe tunazozipasababisha zikamatwe. Ni mimi na wewe. Mumeelewa vizuri? Ni bande bari kumva bashaka kwifatwa? Ni akina nani wanahitaji pepo hizo zishikiliwe kwanza? Ibyo Petero yaravuze ngo musabira abami kugira ngo natwe tugira amahoro. Hayo Petro alisema muwaombee wafalme ili nasi tupate amani. Mukaje mwivanga mu bya politiki. Msijichanganye na mambo ya siasa. Wewe muje musabira abami. Nyinyi muwaombee wengine. Ntawurwanira, hujampigania mtu. Ntanuje aho ngo umurwanye. Hakuna anayeweza kuingia pale umpige. Kwa ingoma yo kwisishigwaho niki? Kwa sababu unajua utawala wa duniani unawekwa na Mungu. Subirwanira umwebwa bicha mutegereje kuzaba wa president. Sasa nyinyi mlioka hapa mnatazamia kuwa marais. Cyakora njewe nakunze kwitegereza rimwe na rimwe. Mimi huwa naangalia mara moja. Hari imodoka zikunda guhagarara ku mihanda. Kuna gari ambazo zinasimama barabarani. Cyane kino za rukururana. Hasa hizi gari ndefu hizi. Yije gahagarara mu ntosi. Inapokaa katika sisimizi, uya kuona ukabona hari mu dutozi twafashe ipi. Katika siafu, unaweza kaona siafu wengine wameenda kungata tairi. Ugasanga kayigundiri. Unakuta siafu amengata tairi kabisa. Zikaja kigera karivaho kandi kikongera kubaho. Hiyo siafu si kwamba taiachilia lile tairi tena, siafu hataishi tena, anapoteza maisha pale. None nje nawe ko tumeze kagatozi. Sasa mbona sisi mimi na wewe tuko kama siafu? Mwenda kuyobora politike zisi? Mnataka muongoze siasa za dunia? Ni miyaga ni Imana yategetse ngo Amerika na wale boifata. Ni pepo ambazo zipo, lakini malaika wa Mungu ndio wanazishikilia. Abayifata bayifatira ngo ushiki. Wale wanaoshikilia pepo hizo ni ili kwamba wewe ushika bazarekurwa. Utakapofika basi pepo zitaachiliwa. Bazarekurwa ntacyo bakigutwaye. Zitaachiliwa bila kuleta shida kwako tena. Kuko ngubu nta washobora kunyica ngo izina ryanjye ryishe. Kwa sababu hivi hakuna mtu anayeweza kuniua na kuua jina langu. Niliwakataza. Namfuye babao ni runaka bapfuye. Nikifa wanaweza kusema ni fulani amekufa. Wanasema ni mtu wa fulani. Mbese bashobora kwica umugore ku izina ntibashobora. Wanaweza akaua mwili lakini jina litaendelea. Mureke dushike nk'abantu b'Imana. Acheni tufike kama watu wa Mungu. Tufatishe imiyaga kuvuga ngo mana sindagera aho ushaka. Tukamate zile pepo tukimwambia Mungu kwamba Mungu nisaidie sijafika mahali ule unapohitaji. Abami ngo amaduka yo gutera imbere ahubwo umurimo w'Imana urangire kwisi. Tuwaombee wafalme ili si kwamba duka zetu zisonge mbele bali kazi ya Mungu imalizike duniani. Tusabira bakiri batongo bamenye indimi bagera aho tutashobora kuvugira. Tuwaombee vijana wetu wajue lugha ili wafike mahali pale tusipoweza zile lugha sisi. Byabakire bitera imbere kugira ngo bikorere Imana binavyo bibona. Mali ya matajiri isonge mbele ili na zipatikane pesa za kuisaidia kazi ya Mungu. Umutekano w'ibihugu boneke tuishire twizane. Usalama wa nchi upatikane ili tuwe na uhuru wa kuhubiri injili. Umuntu wese natuma impamvu hari ikintu gituma malaika agira umwete wo gufata umuyaga. Kila mtu awe na sababu ya kumfanya Mungu aweke malaika wa kuzuia zile pepo. Nyade sekuru purunuka ndiye nta handi dufite ubutabazi kiretse mu Mana. Hatuwezi tukapata msaada mwingine isipokuwa kwa Mungu. Dans l'état actuel de confusion du monde, muri iki gihe cya kino gihe cyabaye urujiro kwisi. Katika wakati huu ambao umewachanganya wengi duniani. Nous ne pouvons avoir le sentiment d'être en sécurité que par la vérité d'une foi vivante. Ta handi twabonera umutekano kiretse kwizera kuzima. Hatuwezi kupata usalama popote pale isipokuwa imani hai. Muhungiki
tukimbie nini? kuko iyo miyaga irahari. Kwa sababu pepo hizo zipo. De grandes armées, je vis venir une grande détresse que celle que nous avons connue. Nabonye haje amakuba tutigeze tumenya. Niliona kuna taabu ambayo hatujawahi kuiona. De grandes armées se livrer bataille. Nagiye kumva mbona ingabo zikomeye zibomborana. Niliona majeshi makubwa yakirukaruka, zirwana, yakipigana. J'ai entendu le fracas des canons, maze numva guturika kw'imbunda za mitrailleuse. Kisha nikasikia milipuko ya mizinga. Le choc des armes, numva induru z'intambara. Nikasikia kelele z'intwaro. Kelele za mabunduki. Bruit de combat corps à corps. Numvisha barwanaga bari muri sibaniro bose basakuza. Nilisikia wanaopigana wakiwa kwenye fujo wakipiga kelele. Deje misema ile prière de mort. Numvisha iminiho n'amasengesho bari gusamba. Nilisikia vilio na maombi ya watu wanaolia. Le sort était couvert de blessés de mort. Ici alizo inkomere n'intumbi. Dunia ilikuwa imejawa na maiti na waliojeruhiwa. Des familles étaient plongées dans le désespoir. Nabonye imiryango myinshi iri mu bwihebe. Niliona familia nyingi zikiwa katika hali ya kukata tamaa. D'autres en grand nombre souffraient de prix cruels d'enima. Nabonye abandi bari mu buhanya buteye ubwoba. Niliona wengine wakiwa katika uhafifiaji wa hali ya juu. Déjà maintenant il y a des familles dans les besoins où hari imiryango itagira shinge na rugero. Hari imiryango. Nikaona kuna familia nyingi ambazo hazina cha juu wala cha chini. Mais cela il a en augmentant. Ibyo bizakomeza kugenda byiyongera. Hayo yataendelea kuongezeka. Icya gatatu mwibuke ko ari umuyaga turiho. Cha tatu mjue kwamba tunashughulikia zile pepo. Iyi miyaga yo kwiswa kuri yanzu. Ni zile pepo zinazovuma juu ya nyumba. Ndizo tunazisoma hapa. J'ai vu de nombreux visages hagare marqués par la faim. Nabonye mu maso habenshi. Niliona sura za watu wengi harangwa n'inzara zikidhihirishwa na njaa n'ubwihebe na kukata tamaa. Nabonye hagize hate. Niliona panadhihirishwa na njaa na kukata tamaa. Byose ntabwo wasenga ngo bye kwagera. Yote hayo huwezi kuomba ili visitoke. Yo habuze iby'uburyo iby'ubumoso biraza. Vinapokosekana vya kulia vya kushoto mu bwenge birahari. Vinavyotoka katika akili vinakuja. Ibyurira mu muryango birahari. Vinavyoingilia katika familia vipo. Vituruka mu mubiri birahari. Vinavyotoka katika mwili vipo. Ibinyurira mu byutunze birahari. Vinavyopitia katika mali zako vipo. Igomba kwikubita kuruko kwizera kwawe. Vinatakiwa kujipiga katika imani yako. Bigira bite bavandimwe? Byikuta kuri iyo nzu. Vinajipiga katika ile nyumba. Amasengesho menshi. Maombi mengi. Yabameze nk'abapantekote. Ambayo ni kama vile ya wapantekoste. Kuvuga ngo binyuriyo hirya. Vipite huko mbali. Ubatse nabi bizikubitaho. Aliyejenga vibaya no kubatse neza bizikubitaho. Aliyejenga vizuri vitapiga. Gusa imvura nihita. Isipokuwa mvua itakapopita. Ubatse neza bazasanga inzigi hagaze. Yule aliyejenga vizuri watakuta nyumba imesimama imara. Ubatse nabi bazasanga yishwe n'urondo. Yule aliyejenga vibaya basi watakuta nyumba imebomoka. Noneho natambutse. Sasa ninapita. Les enfants de Dieu devraient vivre unis par le lien de l'amour chrétien. Abana b'Imana rero. Watoto wa Mungu sasa. Ngaho amaboko hejuru. Nyosheni mikono juu. Abana biki? Watoto wa Mungu. Bagomba. Wanatakiwa. Murukumva? Yo bita devoir ni itegeko. Wana wa Mungu wanatakiwa. Bagomba kubaho bazirikanijwe n'urukundo kwa Kristo. Wanatakiwa kuwepo wakifungamanishwa na upendo wa Kikristo. Ubu hagati yanje nawe. Hivi kati yangu na yeye. Turaziranye. Tunafahamiana. Twabwiranye ubutumwa. Tulihubiri pamoja ujumbe. Iwabo narahageze. Kwake nilishapafika. Ntabwo dufana ubwene gihugu. Si kwamba tuna nationality moja. Ni Umurundi nk'abo Munyarwanda. Yeye ni Mnyarwanda na mimi ni Murundi. Ntabwo dufana moko. Si kwamba tuna kabila moja. Bwoko bwabo nuyo nanjye bwoko bwanje nubundi. Yeye ana kabila lake na mimi nina kabila langu. Bwanje bwana ntabwo mubuzi. Kabila lake si mnalijua? Ntigwamaze kubyibwira. Tumeshajitambulisha. Muri kutikeka uko mugereranyije mukobona ngiye naragiye kuranga hendwa. Jinsi mnavyolinganisha mnaona mimi nilienda kununua nikakanyagwa bei kali. Ariko ntabwo aricyo kimpuza nawe. Lakini si kwamba ndicho kinachotuunganisha. Bwene gihugu ntibumpuza nawe. Nationality uraia hauniunganishi naye. Ubwoko bwa ntibuduhuza. Kabila halituunganishi. Urebure ntabwo buduhuza. Urefu hautuunganishi. Ibiro ntibiduhuza. Kilo hazituunganishi. N'ubumenyi ntibuduhuza. Na ujuzi hautuunganishi. Byose bigomba kubaho tukungwa n'urukundo rwa Kristo gusa bw'ibiro bwacu. Yote hayo yanatakiwa kuondoka ili tuunganishwe na upendo wa Kristo peke yake. Reka mbabaze rero. Nataka niwaulize sasa. Imodoka ugiyemo. Gari ambayo umo ndani yake. Ni umwanzi wawe. Ambayo gari hiyo ina adui yako. Ayifuriza guhirima. Unaweza kutumaini gari hiyo ianguke? Eti ni kwa sababu kuna adui yako mule. Kwa sababu gani huwezi kutumaini gari ianguke? Uko nawe ugize te? Ni kwa sababu na wewe umo ndani ya gari ile. Ushamirana n'uwo muhuje ubutumwa ubuvuga ngo imodoka iba twayihirime. Kupambana na yule ambaye mnaamini imani moja
unakuwa kama mtu anayesema kwamba gari yetu ianguke na wakati na wewe umo ndani ya gari ile. Hapana. Mureka abantu bazi Imana yao. Acheni watu wanaomjua Mungu bazirikanisha urukundo rwande, wafungamanishwe na upendo wa Kristo peke yake. Ibindi byose bitakashira, mengine yote yapoteze thamani. Jeser Peter notre retraite notre force en état de calamité nationale. Imana yo nyine ubwayo, Mungu peke yake yikwire kuba ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu muri kino gihe cy'impagara zayikwira mu isi. Ndiye anayetakiwa kuwa kimbilio na ngome yetu katika kipindi hiki cha machafuko ya duniani. Mungu Imana nibukanguke, kabila la Mungu liamke. Nibibagahe bafite bakwira kwizukuri. Taifa la Mungu lichukue nafasi yao kwa ajili ya kutawanya ukweli. Ntabwo bigitinze, si kwamba muda umefika umebakia mkubwa. Niliona taabu, mbona ngorane, nikaona matatizo, mbona mahoro n'inzara mu gihugu, nikaona shida na njaa katika nchi. Satani ashaka kuturuka muri ibyo bikora bitatu. Satani anataka kutoka katika vitu hivyo vitatu. Atenire peuple d'Arc Action. Ashaka kubwoko bw'Imana bubaho ntacyo bumaze. Anataka watu wa Mungu waishi bila kufanya chochote. Empêcher de répandre la vérité, kugira ngo ababuze gukwira kwizukuri, ili awazuie kueneza ukweli. Afin qu'il soit peut-être trouvé trop léger. Azineza ko nibatabwiriza ubutumwa, anajua ya kwamba wasipohubiri injili bazashikwa ku munzani basangwe badashitse, watapimwa katika mizani wa kutoa wamepungua. Aziko iki, anajua ya kwamba wasipohubiri injili watakuwekwa kwenye mizani wa kutoa wamepungua. Abwirije ubutumwa agira amahirwe atatungiye kubanziriza. Mtu anapohubiri injili anakuwa na faida tatu ambazo nataka niziseme. Yaandikwa mu gitabo cy'ubugingo, anaandikwa katika kitabu cha uzima. Abavuye mu mwenda wo gucungurwa kwe, anatolewa deni la kuokoka kwake. Afashwa n'abamarayika guhinduka mu mico, anasaidiwa na malaika kubadilika katika tabia. Kubwiriza ubutumwa ni byiza, kuhubiri injili ni kuzuri, biteye umuntu kwandikwa mu gitabo cy'iki, inamfanya mtu aandikwe katika kitabu cha uzima. Niyo ndishiyesa kubwira ngo niba uziko wemera ko nagucunguye mvuga. Ndiyo malipo ambayo Yesu anasema, endapo unakubali kwamba nilikukomboa basi hubiri injili. Ni utabwirije uri mu mwenda, endapo hujahubiri basi una deni. Abantu bakwambura wowe urabakunda? Je, watu wanao kunyang'anya unawapenda? Ni utabwiriza abandi wambuye Yesu. Endapo huwahubiri wengine ulimnyang'anya Yesu. Yatanze amaraso washaka kumuvuga, alitoa damu yake, anahitaji umtangaze. Iyi modoka yamaze kwaka, gari inapokuwa imeanza kuwaka, imewaka, umushoferi yakije, wakati dereva ameifungua ameiwasha, yamara kugenda ipine ligaturika, kisha anapoondoka tairi linapasuka, ntabwo ayitaho, hawezi kuitupa pale, ahubwo akora ibishoboka byose ngo imodoka yongere ibone ipine, bali anafanya iwezekanavyo ili gari ipate tairi tena. Uko niko bigenda, hivyo ndivyo ilivyo. Iyo ugambire gukorera Imana, unapokusudia kumtumikia Mungu, wawinjiye mu ruhare, unaingia katika sehemu rushirwa mu ibibura kugira ngo wa muri murangire, sehemu ya kuweka kitu kinachokosekana ili kazi ile imalizike. Rero kubw'ibyo, kwa hiyo Satani nawe ntabwo yicaye, Shetani naye hajakaa, ahubwo hari kibazo, bali kuna swali, arakomeje hagira ati, kuna shida. Nous traversons les périodes derniers jours, turakwambukiranya igihe cy'amateka aheruka, tunavuka katika historia ya mwisho. Mais les plus grands dangers nous sont encore devant nous, ariko akaga gakomeye karacyari imbere yacu, lakini hatari kubwa ili iko mbele yetu. Cependant nous dormons, ariko ikibabaje turasinzira, lakini cha kuhuzunisha ni kwamba tumesinzia. C'est manque d'activité des airs pour la cause de Dieu, uko est effrayant. Uko kubura umwete n'ishyaka mu murimo w'Imana biteye ubwoba, kukosa bidii na ari ya kufanya kazi ya Mungu ni vya kutisha. Uko kubura umwete n'ishyaka mu by'Imana bigize bite, kukosa bidii na ari katika kazi ya Mungu ni vya kutisha. Cette stupeur vient de Satan, ibyo bitotsi bisa naho uruguhunikira ni Satani wabiguteye. Usingizi huo wa kiroho ni Shetani aliyekusababisha. Garde sous son contrôle les esprits des observateurs de sabbat non consacrés. Abantu bose bubaha isabato bataritanze Satani ni ubaragiye. Watu wote wanaopumzika sabato bila kujitoa kikamilifu ni Shetani mchungaji wao. Nde Shetani ndiye mchungaji wao. Bari mu nkebano ya Satani. Wamo kwenye kiwanja cha Shetani. Murikumva neza? Uko niko nsomye aravuze. Hapa ndivyo imeandikwa kabisa. Aravuze ngo il garde sous son contrôle les esprits des observateurs du sabbat non consacré. Anasema ya kwamba abakomeza sabato batamaramaje bari munsi y'inkebano ya Satani. Watu wote wanaopumzika sabato lakini hawakujitoa kikamilifu wako kwenye uwanja wa Shetani. None wababwirwa niki? Sasa watu hao tutawatambuaje? Kona wabwiriza. Mbona na wao wanahubiri? Dora bavuye mu gikingi cy'abaruhuka isabato bataramaramaje icyo yabatera. Acha niwaonyeshe
watu wanaopumzika sabato bila kuamua kikamilifu Leza- inakuwaje? les amène à se jalouser, abatera kugirirana amahari. Shetani anawasababisha kuwa na wivu dhidi yao. Ndagira ngo wenda hari muri kurona karo kaganda. Nafikiri mnaona kiganja hiki. Bavani muri kureba ko uyu muntu yavuye iwabo. Naangalia kwamba mimi nilitoka kwetu. None se ibiganza byaragenze? Sasa viganja vilitembea chini. Haje iki? Kilichokuja ni kitu gani? Ariko amaguru amaze kwemera ko agiye kugenda. Sasa miguu ilipokubali kwamba inaenda, Amaso yaravuze ati ndakwereka aho kandagiye. macho yao yalisema nitakuonyesha mahali utakapokanyaga. Yarangiza ubwenge ati nange ndategura tiki. Akili nayo inasema na mimi nitafanya mahesabu ya nauli. Nzakwibutsa nani niyugiye. Nitakukumbusha mahali unapoenda. Ageze hano. Nilipofika hapa, Akoresha amaguru. je, niendelee kutumia Mbona miguu? yamugejeje aha? Mbona miguu ndio ilinifikisha hapa? Nose akoreshe? Au nitumie nini? Alikoresha ikiganza. Natumia ikiganja hapa. Ikiganza ariko ni ikina lipe. Lakini kiganja hakiwezi yote. Kirashaka gushira ku munwa. Kinahitaji kutumia na Ulimi mdomo. narwo. Ulimi nao. Ati nyabu na bwenge. Inasema ewe akili. Uko niko dukeneranye. Hicho ndicho tunahitajiana. Ntabwo byashoboka ngo twese tubibirenge. Si kwamba sote tutakuwa miguu. Ngomba ngo wicaraho. Ni muhimu wewe ukae pale. Unabyumva neza? Naelewa vizuri. Yarangiza njyewe nicara hano. Kisha mimi nikae sehemu nyingine. Mbese nubwo ndi kubabwiriza? Je, japo mimi ninawahubiri? Ubwo nawe umuhanga wo kubwiriza ntusi mudahari? Hivi naweza nikahubiri hii miti bila nyinyi kuwepo? Nange nabashima. Na mimi nimewashukuru. None se mwebwe? Sasa nyinyi Ibyo maze kuvuga byose? yale ambayo nimeyasema, Mwese nubwo mufite Biblia harbo mwari mubizi. nyote japo mna Biblia yote mlikuwa mnayajua. Noneho namwe murankeneye. Sasa na nyinyi mnanihitaji. Twese turakeneranye. Sote tunahitajiana. Niyo mpamvu ku mubiri ntabwo ari urugingo rumwe. Ndiyo sababu kwenye mwili sio kiungo kimoja. Tuzasigara dusonzeranye. Tutabaki tunahitajiana. Hari igihe ninjya kuvana. Kuna wakati nikitoka hapa Nshobora kugutanga. naweza nikakuwahi kufika. Ndio ikitegerezo ndi kubaho. Ni mfano ninawapatia. Wabona ngiye kuva hano. Yawezekana ninatoka hapa. Ufite voiture ye hano. Aliye na gari yake hapa, Ntamuhaye essence. mimi sijampatia mafuta, Akangeza Gisenyi. ananifikisha kule Kisenyi. Ubwo wavuye Gisenyi. Yule aliyetoka Kisenyi Atabandi bo bagiye mu voiture. anasema wengine wameenda kwenye magari. Inishari. Hiyo ni wivu. Azabatera kugira niki? Shetani atawasababishia kuwa na wivu. Bitewe abona bavuye mu gikingi cye bagiye mu isabato bataramara. Hao ni watu waliotoka kwenye uwanja wa Shetani, wanapumzika sabato lakini bila kuamua kikamilifu. Esa se sansire mitiwelema azabatera kuryana. Shetani atawasababisha gushamirana na bagenzi babo mu bwenge bwabo, kukabiliana na ndugu zao katika akili zao. Noneho kubw'ivyo, kwa hiyo c'est sa spécialité de semer à une seule division. Ubwo nibwo byo yateganije bwo kubiba amacakubiri. Hiyo ndiyo njia aliyoiandaa ya kupanda utofauti. Rero bavandimwe, sasa enyi ndugu, Yesaya 24 Isaya sura 24 umurongo waho wa 17 mstari wa 17, wa muturage wisiwe, ewe mkaazi wa dunia hii, n'urwobo n'umutego bikugezeho, hofu imekufikia, na hofu na mtego vimekufikia, na kukata tamaa. Uhungurusa kubwoba azagwa mu rwobo, atakayekimbia fujo ya hofu atadumbukia katika shimo. Urangwa kuko urwobo umutego uzamufata. Atakayekimbia ili aliokoke shimo atanaswa na mtego. Mu minsi y'imperuka biroroshye. Katika nyakati hizi za mwisho jambo hilo ni jepesi. Hari ubwoba bw'intambara, kuna hofu ya vita, hari ubwoba bw'impuhazaza, kuna hofu ya silaha hizi, ubwoba bw'ibihombo bitunguranye, kuna hofu ya kupata hasara kwa ghafla, hari ubwoba bw'amaganya y'isi, kuna hofu ya masumbufu ya maisha haya, hari ubwoba bw'indwara, kuna hofu ya magonjwa, hari ubwoba bwo kubura kubaho, kuna hofu ya kuhisi kukosa maisha. Urupfu gusa rugufata nta utarwaye batakwishiga rugapfa. Kifo kinachokukamata bila kuugua, bila kuuawa, lakini unakufa tu. Kini cyage umuntu ajya ko muri dushe ukiyuhagira wanyerera gato cyane bakukura mu ntumbi. Hapo ni pale unapoingia uani kuoga, ukitereza tu kidogo wanatoa maiti pale. Rero hari ubwoba. Kwa sasa kuna hofu. Ubihunga, yule anayekimbia hofu hizo hazagwa mu rwobo, atadumbukia katika shimo. Rwobo ni inyigisho z'ibinyoma. Shimo hilo ni mafundisho ya uongo. Rero muri ibyo binyigisho z'ibinyoma, katika mafundisho hayo ya uongo, reka mvuge nti, acha niseme kwamba twerekeza amaso ku cyerekezo gisobanutse, tuelekeze macho yetu kwenye mwelekeo kamili. Hari ibinyoma bisa n'izahabu, mbele yetu kuna mauongo yanayofanana na dhahabu. Ariko imbere ubona igikombe cy'izahabu, imbere harimo ibizira. Ni kikombe cha dhahabu lakini kikiwa na machukizo ndani. Bisaba kusobanukirwa neza. Inatakiwa uelewe vizuri. Ubwo imbere hari urwobo, kwa sababu mbele kuna shimo, ariko rufite inyuma izahabu, lakini nyuma yake imepambwa dhahabu. Hisi hari amahirwe asa n'ibyiza, ariko harimo umutego wo kurimbuka. Duniani kuna mambo ambayo yanafanana kama mazuri lakini yakiwa mtego wa kuangamia. Kambaze abayoboye gahunda bambwira iminota zikaranye. Acha niwaulize wenyekiti
waniambie dakika zilizobaki. kandi babivuge neza nta kibazo mfitemo. Yashize? Sawa. Reka rero aho twashaka niyo miyaga. Mahali ambapo tulikuwa tunataka ni pepo hari hizi. miyaga y'intambara zo kwisi, Kuna pepo za vita za dunia, hari miyaga y'ibikurwanya wewe bwite, kuna pepo za vita zinazokupiga wewe, hari miyaga y'inyigisho, kuna pepo za mafundisho. mureke dukure. Acheni tuwe watu Twe wazima. gukomeza kuba abana. Tusiendelee kuwa watoto. Ahubwo tuwe turi abagabo n'abagore Bali tuwe wanaume na wanawake bashitse, wakamilifu, batunganye, wakamilifu, bageze ku gihagararo cya Kristo. ambao wanafikia kimo cha Kristo. Buri wese azamuke wa musozi. Kila mmoja apande mlima ule. Mwibuke ya ngingo. Kumbuke kile kipengele, Ubukristo wawe Ukristo kwako, aho utuye, mahali unapokaa. tabara abakene, Wasaidie maskini, irimbo abatishoboye, wahurumie wasiojiweza. irumwete mwivuga butumwa. Uwe na bidii katika Ibyawe uinjilisti. nibikorera Imana yawe. Mali zako zimtumikie Mungu. Ukeneye kuba bakebeza. Tunahitaji kuwa wachache wazuri Mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu.